akua ensuama bronya woya abrewatia watia ne na chi kakra ne ho edodo no enya asem ketwa enu abantumi eneso saa enti yemfa paibo entachire na basayi adom emfa na yaresa ensa no emfa kano na enwoma enkonkai enya asem ketwa kra na chief executive producer madwumadie we Kwantabisa Isaac yenya kwanta so twamani nenso ehwa na yebegyina sana kokosachi Fletcher ono so eka producers ne ho omo ba dwuma papa wadawroma na enwumre bia yenya bi na yede ebesemo okọ MC ahwa nana yaw ono a na panipa ewo MC aho ene ono na echichi fidie no na obo Asem Mpe Nipa chidom sa na azuka ono so ebo dwuma enya asem ketwa kra school fees baby owo bia no mamentia no mamentia school fees sa brantie we no ono so bo dwuma enya asem ketwa na okọ Sompa TV studios wa ekoba jese sempre mu bema wonne ne master David ene omo ehono omo ni agro ho kra Sompa didie sa branti we se wo sanisters in wo friend ni se na de bi da form ho no ko fo se ye untimi nkire se wo sie ni se wo friend ni Sompa didi ngwade nyagopon na wo fa na adwuma ni agro wo fa na adwuma ni agro ni wo wie na adwuma na ne wo si wo sane ni wo fro se de ni wo fa ne form ho untimi nkire kofro bo fo pa ba ma asuketu am yi pabre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo menam tiatwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so tatu medika ka to se ne bafo ye baboye tabam na yakon ede akoyanim yani funtum pa katachie no srebia bonchina na no yeni atwentwen kodi ewu ye twenyen ansa na yakosa so Asem Mpe Nipa no enya asem ketwa enne pakonwa ene ani awde behwebi na watie bi enya asem ketwa kra omrasa mo bibia boko de Oforisuo bibia boko bibia hyeye na o kan bi se Sompa didi wo furusani ni ba wanka se onim de nti o furusani mintimi nkire trafidi so aya na mebia ono wanka se o hye wo no onim if you be anim de nti obi afurusani ya no ye training kakra na bone so so no aso tie ne se training so no na me ka man obaja man no so so no ala ne ka ne se no ya fast da ka se ma opem so okay no ade fefa o ye ma akokofe kro no ene na trase ne na bedwafo ne na konwantrafo atrase abodwa manana akasa kakra e wa akokofe na ye koso nso de nhia kase ana aseda kase PC e de mabema wokuma makase mekoso na madana se chese wa man nyamhye abaya busuem nti bema kuma wohene man man hene a wokuma wo ebe wo bia one na konwantra e da o masepa Oforisuo na yakoi oyibo na jina metene nkache ana afi wa wua ke edu bema wasan kwa na ke wo wa na ya ne du ba bia otetechire so ya otetechire paibo mai ti so fa na ye obi a wo sane si bia no nim de nte wo sane si ani ono kwa de sane si na afia minimo bia akwan minimo bia akwan fia nyina fia me na mek obi aso ni obetima be challenge minimo bia akwan on person ready manifesto obetima ready manifesto minimo bia akwan ai o ti atinga dancing o ti minimo bia akwan no e ponjo en bebi obi afa ti eye yankwa enim na ye noke the nation's anchor gozo be ma obrabo ne wo bi na awie bi wi ase nshanka twedi ampo bo ni wi ase na oyi akwan to ba bia na esese nipa nso fa akwan so aya de ne plan ne side plan na efe nyame de kwa oba so ye side plan no obi akra me se nyame aye ne sa Oforisuo de no to nchaminya transition na se me amini anita hotel na fidie da ha Radisha no na wo nhyira Adum Bishop Reed Kondos man na ne bakwam na sana senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebo mo adwuma gidi a se wani enzo ka kire ami nhyira o nyina na go so mahene ana akwasi bosompra ne nkwaso me nhyira no ba bi o bia ne Europe nso tumfo se tu na nkwaso pia bi o bia nhyira kase enkoma ye tena se di a wani tua se oman ni nyina atadi obi epe futusem
na odi ahye ne kotokum na agya wonam ba bia na se ne futufo yera oyi bi na odi atene ne ndofozu ya he wonim ni ade beba ne na yeso yatum ngine na ne ma akokama. Okay, asana futu sambeba no ye fanchi akese nkoma agya wiase Yesu dia medical ka chose sa papa we enyane so nipa mienu asante mampon kronu be koso pa firi se oyi ne yam ade yade de osa abaye nyina no otumiye osisi kotesa maposifo no comment center bia utim na oye yekwenzo to utim na oye yenzo to kwa ho no se si post station fepa na seat ni so nkonwa na ode sisi comment center obeka se baasi mu de ne bi nani at na Ashanti North ebeba mampoposi nyina no yenko akantapia mika university ho edani nyina woni sisi enu ntisa papa no migration for da woni esi enti ye kama semwa voso ni Ghana yeni vision Asem Mpe Nipa we onko se wo stand president ye ntoma no sango voje na zanke to abama wo anokwasem so tese wanya bi ni remfi wadidi ama obi bia ji wadwene Ghana ma ho adwene kuro ho ba opa me enka se ye to aba no nko ye na adwene se wo de ne kra ni pedua ne eba for de se wo stand ye ntoma no chani pase na zanke to abama wo mo wo fiti wu ma passes ai ezo Ghana fo be hwa to abeta we kra tan kra wonya wagya wiase de o ye nipa the president o master te yen sa the new force the new force some Sandro na German the new force the new force o master te wona nai da na meeting oye no the new force na chairman wa Ashanti region I want oppose your baby as me come agent because that order that don pan go mafa and the check that will be already sure na ho kan ni no nko so nko kode wa ya adwuma oh yeah wa ya adwuma onne nam TikTok hu za akwa no wa ya adwuma atata na abato na eni pa mienu pe abaya mienu anya MPP NDC ana to ya adwin mu senti ya ne ya te o mamu ya so ya se ya bufu na chese the new force no ona ya chairman ho Asante region ya odi jabo wa chairman on oppose ya to me so aba wa me hu zo youth bi as me ye o ko ya ni abere ya be se dan ni hem obi amfa agudie ni mi na adene da ho nyene o panka ba nti afia me posters nya wa bondi o aba ya me ibi ajo mi posters nya wa bondi me ni bresa na mganzo ona ya Asante region chairman ne news editor anto kan onye news ma we sao ya so ma funa gulo mo tro mo zi ati akonya so na ya ke fan morning show ani anyu abaka ni so na ya regional chairman Ashanti ikura campaign so bi din komo wo so ane mo ya wo hwe wo bi pa chese nka Ghana ya ne nipa yeto o mani mu ya trase sebe ni adwen o ma bi kakra wo yakọ stage e wa peneso we so akọ e wa peneso obi a wo ba se bo nya ma ye kra we de wo ye eso ma na stand se wo pe ai president de dia anra ten kra ye ntoma no ene wo ya adwen mu sa na e ne party mi enu pe ne wo ye Ghana anya MPP ni aka ne sa ndi ya ne adwen na wo okay ya kase ye di adwene de chi ai be hwe asu fra sankrofo we mienu no mo pa o mani anye Asem Mpe Nipa wate na sankrofo we mienu munyi o masem adi mi anye Asem Mpe Nipa munya we mo ma hene wate chairman me chiawo okay ana futu sema me de bre so hwese dia misri ya odofo na me ka cho se ya asre e ba se dia asre bi ana mafutu sema me de bre wa no sebase yesre asribi orofo obi ohu a wo ba wiase no o sheda mana ninyi ensre da se ye kase de pa no a eturu baabi a se wo sre kra no na wo yade a utumi nya yaresa enu ti ena nwumre me ka kire odede bi se yesusu kan wanim esi so muna wu muna no eduru baabi a epam hu nipa o epam hu nipa efiri wo ho epam enipa efiri wo nchen efiri se dia ye dia to wa ne se wei mami ya wakana ni mwasi su papa da bia bonu akana ni mwasi so yi sa akoda we kura de wo Mpe Nipa o emaye mfa we nto so se o kan wanim so na Mpe Nipa eduru ba bi na se komodie bi ekoso na se de ba mu a odofo eduru ba bi afe wo se slibi mikro ma Asante Mampon driver bi na otwi bank kase bi car ewo ho na papa no
ye de ne asusua na ne nim se Mpe Nipa enti anyinyi ya na enkomodidie bi ekoso ane e ka se papa adwuma kase ane oye kura so ontenanim no sen wo Mpe Nipa pa na nanim no asai dada asai firi ne nkoda brim muna ne maame ne papa e ka kire na wantie no eduru baabi a obeye nipa mu adwuma akopese osire kire nipa no eduru baabi a no opese otentene nanim akire nipa no otentene efirisa aka ho eti dia oso okọ ne nchen ko bu ne sanasem kura no eduru baabi a na amanfo okọ akire adentia efirisa nanim no asei enti maame papa obana wawo na ane ne wofie no eduru baabi no okeka nanim esiso a monhwe kwampa bia mobefa so amobetene no eduru baabi akoda bi wo hotimi so no ko anu atene ho monhwe kwampa bia mobefa so a akoda mobeka na ba nipam anu ti na pempi ya ne e ka se fapem no anye yi a esi kwosoro na chia kwosoro so asene a ebechia eno ti san koda no ye wo mo ne ya muntitie mu no se kokoba ne se da bia wakana nim asiso ya busan de opene ye ma no se de be ya nanim no enkoka ho onofo se de ya de bia ye pa wetu a wose tu ya de o awade mu kura no se nkomodi ekoso na wobane ne kunu omo sra utim se ne mframa ebu eye kama eno ti ma me aduru baabi a ya na to yaw ni bigu na fe wo se na srech kakra ekire adasa sre kakra kire ukunu na sre kakra kire wo mawate seduru baabi na wo ta sre a ye behu ni pasu a wo ye nemom mame ka cho na anwumere se eduru baabi anya sidie ni nyina na ye obi wo a wo sre pa se de wadi kofi kokono ni si gusu a na nso adwem boni wo ni trim se nipa na hu na hwe ni ye mekaifa akwa ani efri a ye ba ha no abrante bi wo sre pa na wo ka kire mrante hene ye bo afarikata cho be ma se nyame fa ne kransie ye se sedia wo sre nyina no 85% eye bone nko a nipa bi wa no kasa asem efe na cha se percentage wise no ankasa no ankasa no sedia wo sre nyina no enye papa waya ne ho aboa kwa chenchina wo osere na no na ni tirimu asem obeso obeka nche nipa dasani bia san nipa no wote saa no de na nwumire meka ache o se saa sede no nya sede papa saa nipa no hu na hweni ye onofo wom se mese fe wo sesere kakra ma nipa hu nipa su a wo ye empepe wo sede no me hu sede wusitie nanso so no nya sede bia na ye o tie haye pa shahanso enya sidie bia uhu nipa na kekekekeke debi menka cho sasre ntino ko hu yafo asre no Osei Aboagye se uhu nipa asre ntino na ukoro obi ho atechema na ukosre no sere na sesre ntino wo bia didam na wo sre no debi me maame wom se mesesre na anwumre die nanso nya sidie bia na ye so ko hu obi na se wadi dem na akwose na odofo wan hwe ya ade fa betumi ayotan mi hu abrantie bi wo mikrom asante mampo ho a papa bi etwam akona se de na papa no esie nante ene nipa su no wosere no anopa no nsia du anwumi no nsia na no achim na achia anoti pampi no se duru baabi na se sede ekoso a hu faako a wowo nempo ahwe nipa wo ho se wani koto obi anima onka nkyerɛ se wo sere no no amfasa akwa no so amfa no me dodo no na asere omanfo pi ama mabrabo aseye dodo no na asere nkrofo bi ama na mabrabo nyina entumi ensi omuye efrise sidie pi no so ya wa adwene se wobedi obi ho fa wo besere no a wono so beka kasa bi ebese wa brabo anoti wodede na nwumire ma asem ameka nyina ne se sidie de ye ema ya wanim timete ema ye hu nipa wo ye sidie de ye ema ye hu tirimu adwene efrise empempi no sidie wusi esere no emafo nyina tumi kase kodai
said he was sisren o penipa ampana o penipa and yes I want the pasubi wa best friend so no na said dia wo sre no adwenbone etachiri eno ntina make a cho sesa nipa no hwedi ye na said obesi asiri obi amad sabia kusabia nyado wadome hu ama brabo no achim obadome hu ama brabo no unhunu so no obadome hu ama wo fura na wo hwetwe san no obadome hu ama utade na ewan no saa sedie no na make a cho se hweni ye efrise enipa ye furu ye sane ye tempenten kwa no ye nyina ne ye nipa wu enti nipa bi obeba wo akwam enkanka ye maame na omu odwom ye besre se wona wonam krom nyina no binom dodo no adidem enti so ba nchen so obeto ade na obesro moburuhu ade a turuba bia mama ye nsere wo sede miehu nipa ye yo na so beturu baby no wan hwe ye obekwa akosiri nipa bi no na no so akofa asem foforo ede abrew enti an hwe asidie yie ye hwe asidie yie a ebeboa yen ewa asetrem sedie timi manigye ba turu baby a sedie krobi kura timi sire su fam no osu anu timesre se kwanya ye faso sire no ye hwe ni yie firi se kosiri wo bi a wadi dem na odum ye ya ebeye adwuma ama brabo no yeso ho ebetumi akere yen yensere me aninye ne wiase nye de nanso so no ekwanye ebefa so ebesere no eho nam se hyare so ne hwe ne ye eye me modofo pasɛ Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samwa Oforisuo bema ya dashi yenchia ya tifo ni ahwefo a ene ebena meboa se nenso na ochana na nkramofo omode o makom che no am se biewie ne penefo ne de ya na kaka betoso ti ye mo nyina fishiapa sane be kan barka de sala we sala we barka de sala we mo nya barka de sala Oforisuo yanchia ya tifo ne yahwefo omoda so ehweye na pram so hine na bebia wo bia mbom mo asechiawo ejaba free jewel papa fie ne shop de hona opebia papa yi okwa on sabe kabi Oforisuo na wo cancel Bejidi se sa topic we ya kan ho asem amre bi atwam edu mre bi ya na manfo sa request nsem na afutu sem obu a otime request se afutu sem we komi na mo sa repeat ma me bebo amepa ya na no so aboa obi a wo hwe no wuti yen ente ne sa akwa na nhwe ne sa so kwa hwe ne tie bibi film ne se safri no ma be ho na ebetima aboa wo Oforisuo ye kan sere a emfaso wo so nya sere bia na sese wo sere yentim begya fidie su nkase sesere nti hu obi a na wo sere a emfaso wo so obi hu ne yire ni mu ani wo mu na okwa bonten a na okosere obi ba obi hu ni kun ani mu a ne wo mu na tum okwa bonten de a na wo sere amanfo wa bonten sere a emfaso wo so sere a seven pedasa enti ase wom ipa pesere dodo sere hu hia nye no ho asem na ye kan ipa pa twetwe begidi se Yesu Kristo kura kan o se mu amosere sesei sumunue asese ne atwetwe woni pa asetrem obi ba na dwen se wo kokroma kodidwa ana akoton no mampa ni emu nyina ne se obi obetwam bi asebe o ye mobro wani bia obesere no nya no na ye ka minwa ba ma wote sa ne ye kire between sele and sele difference wom na sele bia na esere so ba kire wiase ne watwetwe nipa na sele pa na nyame de hye wonfo mu ma no se want man no amanu ampie dia ubenya mane kanyo obia na esere no etueni nkrofo bi asebe o ma sere nkrofo bi ma e ma sa yade e wo sankura no so no ebi ma wo the same sankura ni bi ya odwure ho a wo ntiase ene ne ye waduro a kire o se ye sesere a mo wani mu nte
Oforisuo sere ko bu ho a sebi obi na no asere kra no ontimi. But the way obesias ma age nanim no wo sese nipo nanim te ye wo sede ene wanim te obi sere ba nanim te obi so kasa na nsiguso na mo ye ka ni nyina na ekwere obi sere na so amuna nanim eno de na nka wan sere kra nkeye obi betima sere pa na so odi wawu nya no bi ne ye ka wu ya kan quality wa ya kan quantity silia obesra che Oforisuo silia obesra che omuna Samoa silia obesra che kwakulumba nenso wamuna utim na nya na obedi ne dem de nya no ne yeka woni mun tiwati eduma bi obi ko ba bi kwa se opo obi amana koja no panimu bi wa wo panipa wo sere a wo tenanim sa wo ti wanimu a o makra nso bema bia muna nanimu ama wo sere kura na sti nanim no enye yie amomo a abrantie bia na ma de bia kata jo bema o sa abrantie hu se wo sere da na da ko mo ya de bi ofi ana sesele a chenche nenam se wonim se de enti no ohu akwa obefa so obesere no mu gyan wa sesele na chenche no na se ne sere obesere o wiase na ko yeye no obi akohwe no waya saso na nima san mu no e wo mu na sere na manfo so peso sere bia ko yeye ono ne sere no wonim the way ya sere kire nipa obi nti nanim obi nim sere on sante nanim wo ko hye bi the accident ne wo hia de won sere ne won sante nanim on so minwa ba won mu na ma wanim asai nanka ho fe pa ya wo to ho no nano a wunyini ba nyina no nanka wanim da wakama wamuna wanim saa obaka se seven prejudice Ghana yo mone minwa bema ufra adwuma ba pe na woma omoye ma hyewo mu chese sidie obi nsenche ne mada obi ne mani agro da bia wamuna nanim ye besre eno so kanipa brabo ho ya na de bia ya de anim nya na ya dwenya ko jade ba akoso bra wodi owo sika o bra wodi owo seyo nanso won sere won tenanim wo ye de nipa ene ya kasa kyerɛw sere ya de a ehia abo nipadua no na wonim wo de wan kasa kyerɛ wo nya de bia ese se wo de ko hospital se doctor mentime srenti ma men sere da bi eye wan kasa wo mind se ti wonim ne ana di sere Oforisuo edu me bia otimu se obi wo wa ye kan nya de bia na ne sebe ne sati free se wo ka sam na oba nwie ne se ebi sere nso ohu obi betima sem ne se hanga nya na pie da bi eno so yenwe oye butini pam obetima sere na nanum ne katre manyina pie nya no obi betima sere oba nwenwe ba nanim kura fekeke so Oforisuo atese na obu odaso na nanim afu obi so odaso obeka se abo no nipa nkase ne wanim no wo pese ye fa wa betima ma na ye fe wo pese wanim ye hu a wan so betima ma wanim ye hu adasa Aboagye se obi wo ha wo se ondo ba wi aso pese nanim ye hu ti na Aboagye se wagya wan tete wanya tese basa ba na de pese ka che nipa da se ne bia se so pese wanim ye fa gina wa so wanim te gina wa so ba moden ne hwia bibi ma o mani nye ho mefia wutimu no daachi bia wonni ho ayenka wacheze brawo de a wanseba na nanim te wo ye judge wadaroma anya wo ye judge nti esese obi obegya adaka bia de amma nipa bebre suro court suro police station eye nipa obi ho ye adwuma pani de wo ya okwa obi sia ye wani ma kira wo no next time obi ku na eso ko report no kwa no suro obi na semo kokot de judge bi okonwe na jojo no any dey o see squeezing the face no asem na nka wodi bem na so wantima nkasa because of animu ayaye de red no wantimi o me enkanfo o judge we court 2 court 3 judge no no o Osei nipa o kana kreche nipa na nimte yenka bi nkyerɛw wa wo hwɛ me wa wotie me wonnim wanim ntia wonnim onsere ya wonnim ena me ka kyerɛw
ma wanim nte sire nipa ensire asabe mpredwa sabone tachire sire asabe papa tachire na mo na jasrasire obi a wone ba ne yesire no obi sabe ne naachia ne yesire no obi na fuadoa ne yesire no obi ahia no ne ho atete ne yesire no enye sase de ne bia na tenten nyini ya onhyia kwatia ofozo medashi okay the nation's anchor ofozo be mawrade nhyira onipa bia na onhyira me president the new force nana media kokwame radishan baby obi ana oma na hode ma yentimi nkokoden no mfa nkudura sumdiem nyame de yebeduru nso obozo se dia asema wo kan ya de a eho hia onipa abrabo mu pa enum kankan aduru pa ne se de nyame bo onipa bo katrame didi faso no o kan wano tum na na aso di hu ni se de for 3 hours a ubi wanuma ubenya bibi kakra nti onipa o se da enokura ya aduru kase a eka abrabo homa nzo so aho ni die ti mekunkɔ nanim eno ye baako 2 sedie boa mo obi nya aware pa sedie eboa em obi nya abusua pa ekodon sedie bra we de nanim ti no sisire ne de se me penase ma amase ne de oniska kura na me ambese me dim sika ye bibia eka so be ka tone sedie obesira kire wo kura ne kume no sedie du wura fi onu ni kapre akoma kru ntimi mo bi fie na gina wa atu papa wozu nim so akoma bonye wasa akwani masise nzu amu na beto akum nipa e na ade tifie o na ade hwe nipa anim ndi enya bibi bia mfa ni hu adanse enem munanti obi awade mu nsem nyina akwa abonten reason being ne se obeduru fie na nim nte na yiri ntimi nkane ha wo nkire no ade atete no ntimi mo na mane ne ye tia no ntimi mo na mane ni fipamfo de edi na to ntimi mo no krama ne kwa ni mu na be ma ne de abesiwo no kaka kwa ni mu na aba no odimi nka hwe nkire no nti okwa ne awosere kire ni kunadamfo bi ne busua ni bi osere no na akwa cheche nsem a wo busua ni nyina de akire nti owalefo ne nsem nyina gu abonten sidie nti papa bia muna se ne ane ye ka bie am obedura ne mate ne ka aban na obi epe ba bia wura anka good father de oye o ma wa watu Kristo se mamofra ne kwan mara ye nchen yenum se no soro ahene ye won dia ndi akwanya no wudi muna asi kwan bi ye wo nchen nti obani ye ne je obantimi nka hwe nchen de ne obani 60 years so adan ko hwini ba wa nya obi obetu ne fo akoro no aka futu se macham na hu ne wi ase de da bia ne papa muna ndi na futu no wonsa nka bi hwe ne na brabo aye ne edini aye ka che ne wo tie ne se don't joke with sedie so mu wani mada ho wo sere kakra mani pa hunu se wo penipa adwuma wura wodi munasa ofisa no de be man kora bu edie ne obi ye bibi obi ntimi report ma obi ntimi ma no medi nkomo wo camera ne yetamako so obi ntimi nkan jo se untozi ni ye wia niema ekọ baabi ani kwase ekọ obi ntimi mebo amane nkofo bi gisika bi fra kire baabi ye ntimi mo amane afrise wo pemuna dodo akoyeko ka kire no kora me de se de otie ne de ye ntimi ni nkomo nche onse na wadwuma ne go kwasi avuo bia be fura adwuma ni manko mo na wosi yi omoma nanso omomomu no na ama ye hunu so omo ye papa ene ye wo papa vuo nyina adigo na adwuma na giegu umuna nti entimi antena se ene wanka ne ye wo ho ibajo timina so ate emfa hwe mrewo ababa bia timemuna be manka wo so na ware no wonamo abrantie ne namfom apake ne kasi baabi to ade obusa ne kegeze system pacho ye sister asumasi wo he se do si excuse in the face kire ne ho kire nipa no na bamba bunkasa abrantie so abɔ ne brafi na konto ma bedura aware nti no oba da yi ase oba be ware akɔ na go pesista ne sede ne ko be fa so a kire ne baabi ye to ade na otusuri se we na me ne bebo bra sister yi muna ne buo mu ade ne nipa kire ndi aware na bɔ no watempai bode mu oguso boze urade chem sa ankofu bi da kunu nke bi pie mabrabum e ba ye wa husu woni mna yensere ebra bisikani bi dia na me ka kire wi wakọ pebosia okọ yesi panyini ne mai ana wote kwana no ana obi ba no ahwisiud ni ba kroduru wa na wosre kire no susu so ne panyin no welcome ne kama say onu na dika ba be yi ni ema ansa na panyina ba opanyini ba no e very simple oduro no obuzi na sebze ohunu say papa bi shekodo na ba de sister ye e de kire no a owie no de osan kotena afi wa ba nurse mo hia mo ni nyina amara afi okowura ho a ni bogo pe mu awo no say on ne pochi na say ni o shekodo no bodi on e gate man turu ono e na be hia ni esika woni ho
muna nipa nsiri nipa yabesre sire kakra na wo sira ebeboa sire kakra ebemu onima banyam sire kakra waho ofe bepie na ye won other side sidie bi nso epia nipa enwofra nkuma ne kwosere atwetwe sidie bi ama kokreti pa dome won se sisire mfiri nwura mmachi won ampa eye adwuma ye wo bi wo enemre mo masisire o ofiri wo kofia na wo kan ye mamia wadwuma be kofom waware ye be ye basa yare ye be ba da wo so na wabra ba da no wiase abaye ofiri ye yom no akoziro edia no so ye sidie ba ko a wo sire sa sidie ni bi agyae ache wo nso obi twam no ache anepa wa pre papa nto chiache fa no go nto chiache no magem wonam no ho abete se won ye siri wi ache wo nso obi ka wo mu kakra no wa dom ne kura sister bitimante mo ne ema ema ne siri no obi sinto obi fombo obi yare e na di na nigi eba ene ne monko mo fra no pakosi anum na nigi ema but tezi yesu obi anya amane aha ne na nigi wo wi ase nyina yi ne ho na sabi woni ji obi amane ho a awurade be mo aso amane ni bi ahwe na nso ahia se nigi ni bi ndi eba sire sa wo sire a menya sedi a esesa wanim menya sedi a de mfaso peba menya sedi a wo de welcome obi maami a wuti fie efiri so okunu wale wo obi ama fie o ma won sire da so ofiri se ni fie aduane besa ho ubozo osana ne maami aba ubozo osana ni nua aba ba ni kunu maami ba ni kunu nua aba ni so no mba na ye kunu side a sa maami we ni sidie bi asiri wo wiase e wona hu se ni je na aka ketua bi enchina aka ketua bi o starting tokwa wo fie ho because e ho bi na abenye ni fi pamfo ntino o mu de okom nkoku omo pepa chewo ye bo amane ye se ya sede na ne awosra che ne nne no betuma ye boafo kira enne na ase nkoyie na ugina soro chen ni pakoro di bacho toto ne ma no adwene kina de afra e ba ne sa awosra besere de pa won sere de fon osimunie mo amoni agye na mo siri sesei na mo wura beho na mo su awurade asem ni edu se ne osere kire no ene yesere ene wo mmom nsere na ene wo mmom nsu de se de ye ka ho asem we ye papa ni bi se ohunu so ofalum ba ni agye woni yie yomu sra no asiri bi aboa no otezi ase ofosu asini fie ru celebrate ani die mu a na ne na agimani abo ye nkotra sa abia ho mmuna oteza awreho atome so a na misu asubi bu a menya ma awrehom na akwasi nyame na atua ne kase de eno ne ye kire se nya se de pa edisa wo sra hunse nipa na wo sre ne so sre eno wo hunse se de no ede na nyi obi awrehom ena wogina sre awrade nhia ne wotie na wode bebo brafozu okay enoti ena se de bai ena opese wo sre ama efi ho nyina ni gi aba ho ana wo se de sinto ewo ne nipadua ho no adome ama wiase nyina ne wadi timhia torofo yersrem yanim na ho nyenya muna no na wopem muna dodo 0551 0551 0548 31 hello hello Osei yey ayere ahudi lele eja Oba, I want to show you that Nigeria need a video contractor, Papa, which you am going to do. So you see, that's any type of Nigeria one. We catch it. Oba, now, opposition, what the business and where dear? No, do a bit reme. That was for you, Pumaka. Papa, nothing to. We dear or brepa. Actually, yes. Or the Soron woman, natural me. Any other channel, no petron, so no, a training yadi of Sompa, Tomani Bishop Numbani or Massa near the watches, or meaning the opera. Ava, you will be a Michiano Pawate, Minchampo, and that's how I see you. Ava, no question me. Syria will buy a dear part to one many poo. Now, none of me can be said, your baby hadn't kind of warfare. But what cut the message to Sam and then. Young friend Mamuna better than he did Mamuna. So for them, 20 messages offer. A foot on what they might know,
obi sabi wanim sa nkumafo no sofo na obi asuro me say wanim a tiyare ekra be odi fi de kono sere ni pe hu yi me da sipi no okay hello 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 odi baby afrefre Inde Sam Asem Aboagye Adwaye ntie o it's a radius the mass mama baby maso ma volume TV no volume ne nko mo na eyede ma ne nko fo ya bia mass mama de ba ye die eye pa na Mrs. Sidi ama medru baby la ese medru me damase pa Sidi and the Sidi ama menya ye me pe because me kwaya juma bi mo Sidi nti ene boss no ama me so me master because me kwaya me muna me ni ma na sa boss na ko bi me internet me damase pa na me sra mo nya mo kes no okay hello Opo wani o if you Kwajo street Yakada. Okay, mabro. Unu de dia ite mabro. Osei. Unu de dia ite mabro anjao. Just oka. Hey, dia me de ba ono na nje mabro. Dia Me ti pro mo na me ni bi go mo ta. Me nye pre papa ya o de o mabro nu anu no. Ndi ese ama o pre na de. Ana ye ma ye nye ba so nye pre na won fa. Papa o bia nya me tane ade. Papa ni papa chiao. Ona me nya me won. Oni na me nya won number ndi on ga on. Waya. Papa Lupa, on de me nya won number me fanti oni bia maka. Okay. No mo no ayedai. Because Papa Lupa na me nya number oni bia oni bia maka pa no. Yo kwajo yanko ye bre no. Oh, mamcha na no go so mahene. Baba. Na na butombra. O se ya bi no. Papa na ma bie kwa ma. Aha. Komuno ka se me oba ha da bia ma kwate. Wo se waje bia na. Ah, de me ne be din komo akiri yenti o. Ayo, mlati. Eti de obi no ba ko bie kwa ma. Ba ko ma ade. Na me dika kan ba ko so no. Ka futo odi ba nyumre ye papa media koma mai na wusia adwuma no. A telephone head of the phone. Papa to be yale. O shedem komu shedem kwa na o de oya no yetwa na o mapia mu nyina ba abonten. Ya nyobi a mai no nyina we joka. Papa na shene na odi nanti o be ye say the same thing na shene say the same thing on the phone. Obi so na say abaya onya woda wa wu nso ba. Wa wu ba fine. Kire na ko say ya di bi no. Ka hu say wonya ohiu. But wo ba wu say di fa na bi. Ki mete o ma amaya na mu so adwuma no. Mu ya ni a wo su bi ma na wonya ati de nem da say. Okay, hello. hello for Yenti o baby afrefre odi atimilia. for ma media Okay. that's ya won na be da fina Ya jo so bapa. the day I be with you dia ya be sa na ya esa mo se pa ni mo se no fe bi ku ta do no to bi sta na ni nya ho asen so you on mo do na no class so ra no fe kana na ya we empathy it be a ma ye di no any fe good idea that is the was out doing it was yesterday papa just say I say Okay, hello. Hello? Baby afrefre odi. Hey, Danny boy, what was new? Wani Danny boy, what was me? okay, Danny yeti. Yeah, you hear the young came over here, yeah, president. Young came over here, I put them when die.
Over, Yamsian Canocre, Yamsian Canocre, Mafutu Assembly, dear, the boy a bra, the boy a bra, papa, Nancy, Nikia, Yamiti Yankasa, Nipa, Jimmy, but Yankasa, I see papa. Now, more than one, look at the Yamsian Canocre, which him dear. I know a thing. I know a thing. Maybe dear, maybe about one of the mamma. Put you at me, dear. Dear, yeah, but bro. I'm a yabre, you the tea. I'm a head here. Come up with some for born this year. My name Bill, my name is Shabono. More cousin American. My near break papa 70. My foot is in the room. Good to give. Let me sound baby said. Okay, hello. And I'm going to Japan. Now, when you're there, I come with you at a foot, not by the end of 1 year. When the end of 1 year, not Madame Minister for Wolf, you. Now I found with the same plan. Said the empty. It's a silly after one market. Let's share deal with one kata. Because first, I'm going to be a listening. Miss Shia was that you should hear. I'm a but Madame Ponidia at soon on the sea one. The Ayas Yami, Yami Slamo, Yamin Sumon on them. Yet I must see no more future. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free. Oh, Masama, but you only got to intend, but I'm a catastrophe. Okay. So, but that's my brother cars and I'm young program. I was Masama company, no crepa, it's to be on about it. I was telling. But no crepa, so was there. Oh, I didn't get this opportunity. You need to be sure before I was saying in good breed, no, I didn't do so. So what I say, before I did clear out that you know the fan of the court. Oh, he had to be a night of the fan of the court. So, but no, just said, you show a little bit. But I said, the fire, you must be brave. So what I say, Madame, I supplied him a program. Yeah, remember, and I somewhat. And my back with the people, Nana, Nana, a 2 concha, the same. I took mind the Damasi. Okay, a Philippine. And also, or the Belco, a chain, never one year. Woman, Amen. Amen. Hello. Hello. Baby, I'm free. What's your good evening? I put you at Monte. My name is Manette. I put you pa. Me baba, kumuna. Okay, the dear won't you? I Asem Mpe Nipa from Krano Muko, some other family. Emma, then I met Kanema make Oka when you say a life. And he wants to be a mama and a Mariana or Maban. Your man or Maban, the Musia be film. Titile yourself, and to say no, and my funny jail cry. Munano, when you say a life to be. And to an amuna when you say and one. It's a car, put your monk or so and I'm a bit him, ever then come. Okay, hello. Hello. Maybe I'm free with the microphone. The Bajo, the say, I had a mononym for her. You to Mr. will be for Woody. By same dear, Oko through dear, or one of no chill. You want to be much, Yama, you say, just any chrono. Now on why you are blue and tan of water. If you will be a Mr. Diano, who will be a own rock rock. See, I had no name for her. And you say, also, be no one would be a what of what. Okay, hello. Helen, baby, I'm free with the Mepacho Midin, the Sopho God, and make a free Safi and Zara. Yet you so Western of oh, Yadamase, and you may Mamma of Futu Papa, Mofutu Nato, Atoyasum, and can you be Yama, say, you be organization, be churches. Nanka Sadi, we no more Serena and sorry man and sweet because I had the Siaka Siapa, a radish ramona, or Mahoney, be a chance of a radish ram will be breathed. Amen. Hello. Hello. Hello.
Maybe afraid. Oforisuo. Ye. Me ba show good evening. My jo so bapa. Yo. Me ba show mufuto we de I come up dan de nyina mo koso na muntu yefo sa I come up. Nampa show me na me frɛ ya me ka sɛ wo fazumba wana wo na me pɛ no number no. Ma nyo. You can say production line no. You the big TV no so ofra. Say the egu so no de. Eno ye de frɛ mo Oforisuo. Na production line with the big TV no so no Oforisuo. Why? Okay. Hello. Hello, last call. How free him with me? Yeah, I'm free to gas. Yeah, I'm not smart about it. Yenti Mpe Nipa. Yeah, I'm probably I am a papa na. But I'm no. Yeah, I'm paying my money. Say, Dan na. Many are on the much next day. I'm paying. And the choir first one. That's a bad day. At the young na get money as we get the and then let me catch it in the pay and say, "Who hokra no na ma on one that no bushi." And who said no one that were million baby out the knack at some idea as a maternation. When you could run away, but they are born of that, and that's what they are doing for. No money, no idea, and no can imagine so. I was I am why. So, Mr. Obi said, so what yes, we are. 1 year there, as a fatana double. Said they are, this year, ye. Okay, I hand your day of Freno Enina Bessie, and until other for what different and new fibem drew baby after ye. Na city bet me am when ya Genebajam so, the bit me am when ya money. Nuti and ne futu sama me de we are singing and say, Yan share city ye. The bit to me am ya toughening, a bit to me so a giant ye. Come pa. Medical catch was said, Nekumani upon a sifom. Osoro ni assassin tidy. Nene abutukura ni amwa. Na de beka isha. Yako computer so be di emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder sisi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, yama ahwafo ane atiefo nyina kwa babiem eba dia santimai agiatum makacho se yo tetentu bafo ye beboyan tamamu ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketua nansan entamu ye fasem bi ede to ya pronso na ewiase nyina twadwo ewo ho adenti ena mekasa obataya ono no owo bebe ma baako pe ni wiase a obaye no na awum no baako pe ena owo ye na okoye bema de be na de abrahosem eja omanfo wa fidie wesuo ya de bebo mami na ya de bo mami no emusem na ano dene
na wo sa brantie no wo kofa ne maame na ode ba fa kon wo no kofa ne ba ya wan na dware maame ya brantie na dware ne maame yo be ma wo hwe ne maame adagem wo na dwadiem no wan dware no tete aduane ma no dani abroho pa na ansa ne be pira ko yanim no adofo a sika fam nyoma fam tuma fam odi bi ebra brantie so mfa koma ne maame no Major Trawa Media Company and Asem Mpe Nipa all panel members ne host nyina no yebeda mu nyina mo ase e wo sa kwa ne so odofefa mu yi kire abrantie na abrantie no ewufie hadie na esi akire eno na yepetie anya asem ketwa panipa memo akwa aba yajada bibia bokode bacho nyame adum ada no na udine yesai bacho medien de Charles esihene ampa nene so bacho the same way na ene yesihene pani wasem ode bedan ye no eje omanfo abrahu bacho eja manfo abrahu na ye kura no ye ti dwumadi wi so no na ano dene emayen na ni tie so aye dene fi se jawrahu emomanfo ade na si akire ne yo dan bacho we dem da se ne akonya de amame na mechia atiefo omamohwe no ti nyina yo da nwe de boni bia anim emse me de masem ebedamo na nyankopon so ya dom ema sami menya good news efi asem nim na ni nyina ne se me brothers no mo amono no ena omode enkraba se me mpa me mame nko village wonum na no village fa he me pa cho asante achimbugu ne kura na yempe ubi na onhwe no na nyame adoma bosome bia watua asa nipa kronika enti omuka asa no mezo no mantena so na mzene sade a wase meden me de down because na momo so enti na nsakire aba sensakire enso aba nso de amitimi ntena so na wase den me san ba han msi na me san ebe mam feedback say see na den eko nti nyame adoma next week na yebe makwan next week ye makwan a na me de abrewa ebeko village na omo so akoto aso ahwe no nti na nyume de me baya na ese didikan nyankopon enhyiramo na onsa enhyira opana members nyina ne ahwefo ne tiefo a nyankopon ka makoma omo donate sika from ni pampers ene mpaebo from ne chese bibia from odaroma enantisiam so far message ne ba say omo te dwumadie no ti anase say ne ba no efiri se o ka se unnuanom de a o ma me nwua fo no ana ma me nuanom omo wo ho right enti omo asene ne unnua no a omo ka omo asem omo abruchiri no ma me no ne ka kire wo mo ana message no ba ne say me pa cho ni nyina akoye se me ko fi no me send a video no e de ma me nua ba akoye oba e no no so send mo abruchiri nyina wo yuki ba obi a different place e na e me so mo frɛ Ghana e na omo di hu nkomo enti ono no frɛ me ka che me ze ya de nebe ko village na which me say me send video no ko wie no no ma di nkomo asi dada enti mama no e frɛ me ka che me ze da be na be makwan na me so that was March nim ye call Easter break no na me nya call free me mother nchen enti ono ka ebisa me ze da be na ye be makwan na me so ade se nyame adoma yiro ipuma na be makwan no say yiro a na se makwan me fa me ma membra na sei na binuan momo abuchire na eden eka se omoka che ne se ompe obi e wo village won ma obetra no hwahwe no na nyame adoma month bi omotu asa ni pa kronika okay enti no village won so amede ne ko no me ma me no so obi e na ni pa krono so a ono so eba be take over no aje so ma me nwua no ho mpachan e na de oba be hwe no so ewo ho mpachan wadaro ati de hwe no betumi akoye kakra enti sana mpacho ekoyeye e na me se ne sade a sebka frache baby a chichira boa no ho ana de jano baby mantam no
mpacha honye sano mpacha wadaroma sorry enti na menanti so an kakra no so far message no ba one kasa o jene say lamba cho wadaroma ayemede ena esan as a miss feelings esan ayemea nyina ne say efa bi no me ho be ham kakra ewo makone badi mu aha se de be ya me so metimi akwa penda aye bibi na always be no metimi move forward wa brabom kakra dey support me mama ena baby so ya ham kakra ne se okon so amani be gina no so be ne den because said me meye no se be kafra che bia obintimi enye ne said me meye no ntie den so obefeme your vampire bon tachiri ha nyankopo be ma me nan so entinti a wo no ntini nyina jama nyama your vampire bon tachiri nyankopo bo ni freni no tu ba bia no bodo be kura ne pomo mama no pacho yu emfa ho obekwa ko hie ni papa na watumi ahweni wate pacho da ya asemu ti free so free akọ nyina wa na asa adwa no a pacho bibia me ana me sa ko ya asem aso mane ya asem sa pacho yu abanesa pacho yu bia masa akura so a nkanye pacho da pacho masay pacho noke omna samu ngo fosu we de tia wa ye beda de dika beda nyankopon ase na ho oden de bia no ma bi wo se base ha ye nyima ye ho enyame ko kasa ye kasa nyankopon na edai na o kasa ko na nyame amama obi ansom de dika ya seda nyankopon de ya ye to so ye nuan mu amo America omo ne dika tia no ye Cynthia ene awofrema ene ne maame dura omo US omo so free asante achim hwediem no mo friend ho ni dwansa no meka so mo yentafo enti wo mo te asem no se ye ne ayedim yenta so ti wo mo so ye de afefede pa de boaye mami de mpesa meka nyina ne se edrume bi se ya na yesre wo mo nsam wo bia busua edrume bi a ye kan da na ya reho se mami enim ni da ba ye kura enim ni da no ye tini so pa yes na no meka san yo amanipa da se ne bi atese obi a wo maame ba wu bia na sabi yafunu ba wu bia wo ye be ma wo ye oba wo ne se wo maame ya de ato wo mu se mema de no ya na ano den se wo maame adagam na wo ko hu ya na ano de nenso abanesa abante wasi gina ye pa wa ya de ko se nye yize nipa se to fo so de bia meka de man nipa wa se cha ne wa bra bo so boni e daache enai de wo ko ba wo ba daache wo to fo wan eti jaka rade se maami nyimye ni wanyi ni bayanto amu me kanfo saadu amu obi biara wonyem no akoyi atogu hwese maami oyi ni bayatu guankane wan ti e be sene akoso yenwam no so mabeso abrante asense ne wonga no se be yenye ne se kwasi kwa no gyankwantia de wo ba behwe no so no ye besere no abrante yi owo no oni no oni kwan ofa so ene maami minim se rade onka sani pakwa koma ene wo mo nso a o ma so abrante yasen se ye ni nwie wo se ye nwia maami o se ye hwan wo o mo nso enkoso na o mo nya ne sa na yo bi de ye a wo de ye maami ne ta ma adu no minim se da na o de ne be kokora no wo gya no wa enye yize maami ne ro be ho no ene ono nso ro be ho ne nso ni nyina no kamo da ka o sa ba ne sa ye nhwe ne mfa tutu ye wo mo a o mo de no ma ba ye nyina do mo nyina ase ni ye nwie obi nso e kan wakoma no still ye wa ha nam do don senkwan eba ebema na so ate ne de aka na ofosu enyama rade okay nene shi sanka fozo be ma na na nyame dodoro bonzu ayade da ne da nyina onimia woye ne kono faso tutu ne ma ye nipa ne yente na senti na tomi bia na amana yete se asa rade apae ba ne esi bia obota yenti eba na mpanyi si dua nso nyina na apo bem nti ewa abara bomu no ebibi nyo omudi ye ebinya ne ye na inshiranka awrade se maami eba ne se ekura ne boafo apie ntam de wabusua bi wo sika wo mpa ba se he kwotena kwa ho adua so na nso kire wi ase nyina abusua ne nte wanwa temedi ekura ne ye de beba watimanya adofo bi efira busua nom so mbeboa kristo ahode ne yesra ma ne wa ma no ne afa dwumadi ato ne so obeye eba ne se na fomu
abusua kro betu ya ni tesi so se nipa ya nko na ade onim nyansa wo de eno so wo ni challenges nko nti se na bumu ni ebe ya ne se wo de ne be kwa akoduru no ahwe no bosumi mi bi ni be nim so ayo ki wo ho na challenges e ko ne so no asa frese me nam kan me sa meboa and there are ho koda because am ni wotie bi anim se wo nya boafo du bi meboa ni bio na ekosi ni sa de sere urade bambo urade animonyam ema onipa kora wanya kokodu atu no wasi nua ana eba no so oba de abasa nto ne so na eni bonensa bone ona nsusu ye bone wo ntimbe susu bibia atia na adwuma ono ana pomudene na wafa akira ko hunu se firi ha no wagya akire di no awurade ma no mosafo nyina atiri so na wonfa asumdi nya sa nipa ya wagye atum se obehwe maami na media mempa ebokase se nko wakan kura keke promotion mra na adwuma entutu ni sika mo hyehyɛ sika basa no hunu sa adoye a wo ye ne se so mfa so ni no ntimi nya nkodu akyi mensa bai kura ke beti agrozi akura na wies kwa mbefa na ko no watima behwe ne maami na ne na nka ni die na wie peye tiwe ne mpa ebopa ye body ama nipa kura wafa wi ato no so ne maami se asumdie ne ahoto beba na Asem Mpe Nipa so yabo ye ho aba so anyame na di nipa bia nam na enso obi aya aso de ama nyame ntimi mfa ne so nyewe ntini so timma ho kwa mewrade nam so gi aboafo ne adofo bi a se bi na nkomani be ye omo ya ho be kire omo ye gi omo ne ma bi na omo nya asumdie se ya yenim se ye nhyira kese eda ho maye ukan awrade aso si bi wano mamum bi wano manchiri ma yeja wona chi bi wano ubi wano adi woni bi ene emoborofo asem ma wo mo enti no eye adwuma kase awrade de ato yeso yenso ya fa ne yaye enti eba ne sa ye nhyira ye buburuja awrade mo aye sa na ye gusu ye ya ne ukura ni bone so be sori etia ye de ne konkomo so aboniti so na abrabo akọ na nimo pia mesre osura hoden kase ama nipa sabire no obekwa akohwe ma me no ankasa ha ifise nipa hu wo mfuno ye kankane so yade ye timesre osura hoden kase pa dia masa nipa no a o se na daje nempo bosome so a obinya kakra film no se won fa nani nkoto bosome ne so nimom onyina kumam enhwe maame ne se wono a ne maame nimpon se sa yokobam dia esa yaresa so ayi adwuma na koyeso pochire no tia no a no so betua ma yade na kosoro ehwa na mehwe efise nyankopon nya aka o makoma no mo se wo mu disike fra buruchire ba behwe no de omo ani mi se wo mu busuani no no tisayo no ebebam no mbehwe no abambu tumi ma na nipa kura wo kohwe no na misre osoro ahoden e de ama no wogidie ene wo mo amobo awo se nwumire besa akoso asre wo mo maame na nkasa ho to na mre ni beba afidie wi so enam dodo on se nkwan abrantie mu aboa no amane ko mu adwo no ada no ba ye no kura no ya sori ni bia so ne no timi se nanim kura tetene ye nti mo mre ye papa yo sa se munya bi na mo de ba abrantie no sabeka abrantie wa ya de o pra onua otimi dware ne maame sa no wa ya de papa enyi ni penyina afini bajai enyi ni penyina obi wakura ko jane maame no woko so be wuso be ye dai ko jane woko nyame nhira osa akwa no so wate amen ti nyame ya adomu a bibia da nyame be kana koma obebiro bibie no aso wonsa kana nhira bam amen wonse mu twato na yemfa wonsi ha ifiri se woko asante acham you dambacho de meka akire dedikan aseda kese enkoma Asem Mpe Nipa abedwafo nyina na de tosumi nso no abusuafo a nyankopon ka omakoma a omde sika bae ntoma ntade pampers senya mi sha se enkoma so na onhira mo nsan no adwuma na even do no ade kura omunsusu kura nyankopon enyamom na nya adansi di ewo omunyina abrabo so sede be ya enmunyam se no ebe Kristo dia pacho okay so far ntoma ne pampers kakra na ewo ho no adofo bi na de baye tisena ibiba ye be fra mo abejewate pacho da nyame fanko right pacho meso ndase okay abrantia ne maame yare mu nya daje teacher ni
na wono ani dware ne maame abra wonya stroke fra santia chem ne bae brantie nyamishira no waya de papa dwumadi abrantie ye ma bi wo kro mbegya maame ne ho akọ efiri se nipa ho wo mfono ye Asem okay ama me ne wan say yade o ne nipa so benya wo na efiri yade ye ne Patrick Natural Health from Bonkomo Simadu so emra sisi you be catch Asanteman you be kire Asanteman e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so doctor memo akwa aba bibia boko de onya mitumi nti emso pare bibia boko oh papa yesu adaroma me ho de se kwa 4 socks na mpacho nso e kama sa kwa ba na dum ho de se hwehwe adabo krom sokodia nyamisha papa na nse da no ofalumba doctor ja PM capsules ni PB capsules itewi so wa fa de ko last week wa fa PM capsules ni PV capsules and can get the man kwanta bisa producer wa ko yusu da be ko ndi ontimi yusu o da bi say you consider no da be for now the ontimi ana onum fan hye bu on fan hye you want to work kay instant dia ko ontimi won say PM capsules and PV capsules na e bro Ghana Premier League so EPL Doctor Itio yo minia me da se e kan da se da manyankopo so man na otwe kwa probetu ya asundwe Patrick Natural Health ya wo Ashtown in room kageti ho no a bibia MTN for office kase no won na wate so am kwan na jabunkum e kwan keto bi na pai kosoro ana kan free MTN for office na ifie baako mienu de to som yensa selfie no am ne wo maminchia yura wate kokoso pemso santimebra yeah na minchia nkasem hene ana danso je bibio wo hene bibia wo bia akwa mechia wo na ne so naga yensu nya bibia ide esi so me say me amini so yana di true na danso aje bibio nkasem utumfo brempon na minshira no bibio wo bia no na ibisumka yura yeah Patrick Natural Health yawo Ashtown in room kageti ya hono abibia MTN for office kase no na wate so am kwan ajabunkum e kwan keto bi na pai kosoro won ana kan free MTN for office na efie baako mienu de tosom yensa selfie no am na yewo bibi e kire wadwene bia for wopom den ho no be pacho friend number si ana tweto ho bibi e kire wadwene no betima fram ye di nkomo your number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number sinyina ofra ye more direction kama no aba minu enne yen kasa akranfa ya refer no arthritis you over 100 type of arthritis but emu mienu pe na common Africa rheumatoid arthritis and also arthritis two na common na sai ya rewe no obohunu obabi a kase ne kase di ahia joint ho ade bi she ho cartridge ana kusi ana greg duro kuma akokwa ana kuma bibia ne kase ne kase di hia ade white bi she ho nyakopona hada ye ne sa ana odi nsufita bia fa enimu afa enimu ndi se bi wo pese wo kwa won sase ya na akwa okoto ana akoto tunu bu mu tuwe onum jo no sa bia ho no aha bi ba ho a ne timika so benya sa arthritis na unu bi wo fie na o that problem na Oforisuo o fi abaka sinipa no wo mpa adwuma because hu hwe won ho bi abo so ha akra bi na pija na bia na nas na pija but wonu a wote ho no no wote nka wonu no mpem se mpenu emuwe no emuya ne ya emututu no na enkan se nsu asate se etoyi minia mama yesa adwuma wo ya nka menim se sai nipa etum chichiri nipa Oforisuo maami bi de na ebeba akwa wo se ya dia homa to so
with them yam ship on am say mami sane no o say dada me pa jo o sane me a na winsa no etu na me se winsa no entu ya dia homa withdraw no sibi so dwan you say I don't know. In fact I don't want me no me yam crash me but yawa what here wonum penu no enya asem ketwa wontimi nkoto wontimi ntrase wontimi pega wumu na yekesi yare pa yawa number 1 enso to ikura de na eda na chiri edi bi sirawo oko hospital doctor say wachiri ka say no anase bia o kutudwe anabi obako ha wachi untumi ngare wachi untumi nkoto untumi nyafi doctor say wonya rheumatoid arthritis anase also arthritis for when it's Patrick natural health TTT na yamwa yeah Oforisuo who do open ball Oforisuo Sam Mercy Asem Moja no ne the day you nim crowfu omunya fractures omunya didn't know within a short time no surgery park so bobo because yes mo do papa because you discuss na ide akoto no nti matra emfa nyema ne bi maw me kokoasa se ne bedu na league na atwam awosi mu odu papa no na kase no apa no kase no adwan etimi dwo na tibe gina park so bobo bi etiyeka chewda mu yandere bia obi na akwa na obi na atimi hia ni ama aduro so twi de gu ho a oba park na chi a 3 to 4 minutes no se gina park so bobo anamboa edu papa wo the person may be asking na ati ase edu papa wo se wo kase mu na abu wonya accident emfie numni emfie duni afi na kase na ka no yenhia yakopon de yankwacha nya wokyena ye adwuma fo manopa na wotwe kopon nyumre nunu de bia ye ba Sunday nko an ye ma Saturday ye ba ye wo Ashtown emrum kageti ho no se usisi se ukotodwe ebi ebi kwa ntimi nanti o mu nanti a chode no dunugu crutches ne so papa kama mami kama o nanti a na wote pains ntino na wodi load ni na akogu one side to bo so papa na mami afi de oba se bu mu fa ncheme na ne sisi wo ha na ne ti wo ha wachia hwe me say aduro wo Oforisuo wonya accident emfie numni emfie duni e de kasehye wonsem e de kasehye wonem ebi ko e de kasehye na chiri kase num o transia still what pains yakoyi dade no ba still what pains wo ni kotodwenum na chiri kase num ni nsanum ontimi nware ontimi nkoto ontimi nyahwe wo chia bese mmawiase nyina ate asese onyankopon o de tumi ni bia hye haban num yawo Ashtown emrum kageti ho no a me patro for embassy 0243 42 34 71 0243 42 34 71 020 81 62 351 020 81 62 351 number nyina o frɛ ne a bibia wo ntiase fo wopom de ho Patrick natural de hey are bia ba de bia ba yi yare baako ne aka ho asem ti wo asthma koko wo so pressure wo so diabetes wo so opa wo obemam kikaw obemam tutu ensan ba obema no ho se bi wo baako awo ne mabiem ni nyina obetima ba Patrick natural health ne ama ba na de yi yare e frɛ no arthritis ne aka ho asem nti se wo problem bia wo unompem wachiri kase ukotudwe usisi untimi nkoto untimi ntrance wonya accident emfie numni emfie duni afa na kase na kan ho nyankopon de yakwache ne a yenhia nyambo a wokyena ye wo Ashtown emrum kageti ho no a bibia MTN for office kase no wo
na what is swami kwan na jabunkum e kwa keto bi na pa ikosoro won bibia ni a 0243 0243 42 42 34 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 numbers no esa ya WhatsApp abochefo no bobetimi afreye bofa numbers no na bibia won test bia no wo send obi so send okay yo package no ni kama ne da send MC Dr. Tam na so yentwa ni tieti Asem Mpe Setia ye ma ne nwase wale Dr. APM Dr. APM Dr. APM bema bia waye mrese so around about flowers Dr. Bema bia waye mrese so and run about flowers ana galamse fon sas no Dr. Onya PM Dr. Onya PM Dr. baby and the constituency vaginal regions na yimfie keka na tutu na hihye no na wonu amane ne nka boni bi pese guna ni mu ase no Dr. Onya PV Dr. Onya PV Dr. Onya PV the whole Ghana open natural herbal based medicine edu papa mu ode ese kuapim fortune tachima ne nkwanza for war enemy patrol Sunday man for dondo a PM capsules and PV capsules na beboa na no da de tie nie we ye nu brani nu time eni nkohini we na nya chemicals and natural herbal based medicine or the senior na asumasi na obentinum bia ema ni sensi from na nimu asida na bema no kwasem nie wa ho odin wo fom wa ho tina ase lawyer for MPs DC radio and TV presenter letri here lecture coming first to coming Dr. Onya PM Dr. Onya PV Aboagye na mani mema na Dr. Nchebi anam di ma asem no ewi ase yes your friends sorma so major ni church kwa nkwanta bi setiniye ewi ase your friends sorma so major ni church kwa Oforisuo na sekata wo so asabronum na akobo atente ben Dr. ewi ase no kwasem ne fried rice nti achekanim aguase ko pharmacy chemical shop herbal shop na issue PM capsules and PV capsules Dr. Patrick Degua wunya bia mama papa me dof me this year my brother my sister Legend Hajia also for any mom radio and TV presenter Kejua anopamienu enwemienu wana wansan wedidi edwe na yomu biometric registration na yedi congestion na national sanitation na kabomu sa awurade nyankopon ejaba kwakua na chese what wedi doctor PM capsules no echebru nyatuo na wonum na no religiously a wotime pem na na buban kwa akira na akwosisa ne mapa o che for the Christmas enu ye be man chemfa Dr. APM Dr. APV oba bia person no krushia na onya atenka papa no anim nwase no enkonum koke mado wi mado atramado enkonum wi mado e patropi enkonum owo any sakasaka bitters ni wani su mriu asa oda ha asa ceiling fan betu abo so ofuidi ani bi Dr. Konum PV capsule Dr. Konum PV capsule Oforisuo me de masam sine wiase bofrot betu masa sausage betu mpunam Italian shoe betu tawoto spring roll betu cat cake Dr. APM capsule Dr. APV capsule Dr. Bet betu aboso fridge betu hina swimming pool betu lake bosumche Dr. APV capsule Dr. APM capsule Yemfrezo 243 good 42 good 34 good 71 good 0243 42 34 71 now 020 81 62 35 display number no Sompa TV Dr. MDC ekwo bi a friend say Romania Dr. Mukase mo si Tolistos Asamoah Aroma Toto Dr. Atias here wasunum PM capsules and PV capsules unam the whole Ghana na utime de as a police inspector Joe Fanko Barrier no kita torchlight and May 845 and on si Tolistos Asamoah Aroma Toto Dr. Ewias no to adia to obuas neto papa preku because if fuanda can board in chair dropping PM capsules and PV capsules are original and so the best na Ewias ye be weja padia yankotine bijan enkoshe yomo Dr. Mniman semusi Ewias se wakunta di mebefia ya hwe ne watch ne hwe ne shoe Oforisuo tieni yo se wakunta
edi bibi bembe fia ya hwe ne watch na hwe ne shoe na wiase ye de akurase anwa mu na chichi kuma so do mami papa me don fimi hye enu bebre na aba Ghana ha na so chiche mu sopi se ruma so da mu communion now tese me se Methodist for Marakasa efra masaman Sibontele Greater Accra ekopim Zabuzugu Tatale edupa wonuma mami papa me don fimi hye ewu anu asida Dr. APM Dr. APV Dr. APM Dr. Mdmasem si ekura from Saudi Arabia of Alumba last week for PM ni PV and Kediman Quantabisa be very careful why we IGP dam paribesomu PM capsules and PV capsules so utopia ebua mani mema Dr. Saudi Arabia forecast mo Oforisuo Menemanusi omsi Sabine Akili Tantabil Dr. Ajase where Saudi Arabia Sabine Akili Tantabil do peso kanyina ne se ewiase ye de du pot se PM capsules and PV capsules ba nas one to be na wusa on se achime nyinem bas anadu akada dwun trotro a ene na kwese moti a ontimi ntu electricity bill and also Sabine Akili Tantabil yen friend 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 PM capsules NDC photo MPP photo CPP NDP cheddar gum hasa yarega odike alanchemati kwade na ye bubruja yen friend 020 81 62 351 0243 42 34 71 PM capsules and PV capsules okete kudade sa wonom na no religious the whole Ghana Bon say yo mo adwuma kama pa say private school homework na just why Zafonat Pania Tabita kum PM capsules and PV capsules about fake be law of social day Yale Patrick natural health and na etwetwe enkomo odofo metaika hu say ama me ne wan say yade nipa menya so a na yade kuru ya Dr. Patrick enya ha na usu habanuru France mem ton na okusu anwoma na wode ebetete haban no ninuro ano nam ano hye papa eno ti se yade bi na haw etetew ewo nipadua no Patrick natural health na make come from dia nrom na wo odini juma orofo yankwai zu dan ho hwa adishman ko wanim kakra bi a bo se sambodo no apagya ewo ho saa uduru aso pe Dr. Patrick bia ebechro anya asem ketua bafo babo yantabam yenam soro yesai enam fo mena hefa takurade na yakwa koduru de bai na si wo takurade maame mema wakwa aba ya abu oba tampa bibia boko de boko ya kasagu microphone no mama wate maame ansana utimi so ba pani ba full stairs we no na timi se ade hia no nani abre maame na udin de say me den de nanado me brofo den de Grace Mensa o ya fantini anti wa brofo din de mo fa na kwa also brofo din de say Grace Mensa Grace Mensa okay the Grace the to free hia kasa ne bae se say de me fi Fadi. Okay. Mama wakosem ne san a wo se Asem Mpe Nipa ye na ibetumi aboa ofira no pa. Mse be busumini na ba afia ha. Na ukoyi nhwehwemu kakra otakorade. Na enura echi ubai. Na enesoso anopai. Na wose no kasa mfuna mam. Wakosem ne san owo me. Akosam ne say. Me papa no wo yen o papa your friend saying o friend Andrew Mensa na ni fie dende Kwame na Mensa no wo yen na number no wo onom no ya 6 wonum nyina efim aka mienu aka me enem sisepenyin your friend saying Comfort Mensa ni fie dende Mami Chuba. Mami Ekua Chuba. Sisi ono so way. Ono wo Accra. Okay. Na yare ontume na nte papa. Oh. Na me papa ka baby. Me papa onye ne nyi ntokwa. Onye ne nyi hwe ya ti ho eja ne mma. Ho kama. Papa ne yare sabina adwunu mi
kan kakra bi wɔde no kɔto hospital ɛyɛ hospital wɔsi fie yare yɛn nso yɛsi sunsum yare nti wɔde no kɔto nakaba wɔtakorade princess ekyire hɔ na ɛwɔ ma bɛ 1 year later na yɛyi ne baayɛ nti ɔbaayɛ na ɛwɔ hɔ a na yare no ɛde no kɔɔyɛ asɛ father na mba no yɛsie no kama yɛ papa aka baby nti yɛsie no fine deɛ sɛ mma bia yɛyɛ maamefo mmiɛnsa obiara de ne nɔma ma yɛsie papa no fine na wɔwie wɔse wɔkenka no wie wɔka no wie no wie na wɔka no ɛkyerɛ sɛ wamfa efie na ama no mba ɔno an ne fie ɔno an ne sie na no sie na ɔtɛbusua fie wɔ secondary na asan bi sie na yetu no fi ebusua fie hɔ na danfo bi ɔboa no ma obenya adan wɔ takorade adanfo no so na ɔtontɔn dan sie ho noma ɔboa no ma ne si efie hɔ ɔnyɛ ne ye na mma ne mpanyinfo wom yɛn de ne yesusa nti ne bɛpanyin paa no na ɔnyɛ papa yɛ adwuma wɔ printing press wɔ takorade government printing press nti ɔno nso ɔboa no kakra wɔ adansie no mu na papa yɛ ewu wɔse wie no wamfa amamba wie no so aka ne no mowɔ hɔ sɔfo bi na ɔbɛrediiɛ na nka menemi sɛ wie da court na wɔba kenkan a anka nkɔfo bi bɛfi court aba ane de menim da mu hu no sɔfo ɔhyɛ ne clarka ɔhyɛ ne black kama wɔba kenkan wɔso amfa amamba yɛde no so wɔwe no mu wɔso amfa amamba yɛde no so wɔwe no mu dan na wɔamfa amamba yɛbaka baka na gya yɛ kom me brother de odi mechi na ɔno na meteorological na otu anamon sɛ nka ɔbɛyɛ na wɔde no kɔ aburokyire nti ofi wɔ so ban na nkyɛ bia na ne so ɔka baby na kyerɛ sɛ mesisa panyin ɔno so ka baby baako so ka baby nti ayɛ sɛ ameduano me nyinaa ka baby na mpapa no wɔ faasefo a ɔde wɔn hyɛ wɔse ɔno na ɔde hyɛ wie no mu no wie no sɛ mpapa nankasa na ɔtwerɛ wie no a ne ba yɛ baako pɛ Andrew Evans Mensah Jr. ne fantidi ne yɛ na abenyin Kwamina Ebisa na wɔatwerɛ na abenyin wie no so ɔde no wɔ faase 1 no wɔ faase 2 no wɔ faase 3 owie ne sesa baako ne sesa mienu ne sesa miɛnsa owie yɛ na ne ba bi a wɔsɔ kɔ school ɔka nyame no wɔfa nickname for Good Friday ɔno de ɔsɔ wɔma ne dan ɔhɔ no apem owie also my children na ɔbobɔ ne mba no wɔdin ekɔbɔ mpɛ na abedua na abenyin na no wife wɔfa maame sɔɔto na wife no so akahyem na yɛda na wife so bɛyɛ ba Emi wɔfa na na adom my daughter woman 150 every year mfo ɛdan no mu maame tweba woman 150 mfi ɛdan no mu chadawe no nenu bibi anka ho salaya na abu am watro yo so wan watro yo so ye dan yo but we no so de no kranyi minim na so no akaye echire bi asem nti no na nyipa otworo no so oni ho nti wo ka ewo sedia esiti ma me tususu se we no enyo papa na ye no ye kura ho na ye masre nyam papa no ye sam papa no otworo we na on fiti prakopa mfa no wo faase ndikan on fa no wo faase ntoso mienu no wo faase miensa owie nesesa baako nesesa mienu nesesa miensa chasa mbana wa ho anya bogos ho de wo wechi na kasa ne ba baako pe
oye bema ba ko pe no na ode na afra mba no mu ekwa bompe na abedu na abenyin mame soroto so ye eyire anka wan pacify no wo paper no to say my wife ono so wan ya na sa wife is so your ban wife no wo ono da otro were no mame no ne aduane mani die onye ne ka dai o 7 akasita ma papa no wuye o wuye no so oye kuna oye bibia na eden na wife ni di number adini mame wo ka wo na mo ante ase no dia na mo na mutufa ho ya owu enuanum ni nyina ewu wo fasefo nyina ewu aka me ene me tetapanyin na aka enti ya wo fraya na wo fra one shut down fraya because after ebuson bi wo tiri me say edano oye ebusuya dia yes won to me mba na sa because papa na onye na nkwe onye bibia mami asase no akasa edane siso no o papa no anetoye papa na akasa toye no tebusuefie wo secondary onye na yere na namba wo tebusuefie wo secondary na wase asem bi ba ye mesata na misa asem bi ba ye na wo fit transfer oba takrade no de nenda mere bogu efie wo secondary wa ma kwan mo afa anye nti nenda manu go abontene was more than 6 months kura institution oyedi nkano ansana na danfo bema ohwehwe baby watakrade John Sabel road mo katena ye adanfo no to na dan ho no ma ono na obo no se abatena yedi na enfo kan fi secondary mbata kradi bo modern testament kakra ebe ya dan na enye oye na wamba wadem na oya ne sa wo kwesikum road ho na onye ne ye na namba ye nyina yegu ho mo no efi papa ko wiya wase ebusia abaye na dan na ebusia no isuma brewa enhwe baby akwa akoto ebusia na etu na efifie ma wada abontene na odina ho odina ebusia amane cement ebusia amane nsuo ebusia amane mprogo ebusia amane bibi na yade ne sweat na oda yede no po when we see up to date kura make us see she said dan ho na sharensa masira siribio papa no wu ye no nyipa ma odi ade no wofan Shadewu. Your friend say Shadewu. Nipa odi ade no. Abusu apani no. Nipa odi papa na do friend. Shadewu. O takura this is here. Wewu dada. Oh. Wewu. Wa Shadewu. Wewu. Odi ade no. Ana me papa nu nuanom ne ye ne say ade die kama. Asem bi anyi hu na mum ejapata ne die. Amba wo because oti ebusuafie no wotu no nti wo media de na mafa efie no nti no full stop papa no so wa ambra no ho wa ya no ho eyibia o gentleman na obia sa time no papa wu ya che tetu ho no sa time nem ye busam painful obi anka bibia obi anka hwe obi antumi anka bibia na ewo ho enti edan ne na papa ne dan na ewo ho me ba kokwa aka tine den no mu pa ko school ana ofi ho na sister so batinem na sister no wuye enti sister no wuye no wade papa no wo faase betina ho sa wo faase no ana ma ne bi wo fan kumsin ne ba wonyina wate soro wa na ja love na oko love girl no na chese wa ya ware na wade ti on poso ye no wade so ayan on so on tu na kasa na wache ntine ye one fine woto ana wo ho papa ne wo fa se na ne ko fe nyina wu na papa
wɔfɛn sɛ wɔfaase ewu ma ɔno so efie no atɔmpa aka papa na ni yɛfo no mba no tu na n'adome na maame ekuotweba o papa wɔfaase no so awu wawu ɛkyina next month May June 14 no we 2 years owu ya no ebusua na nyeme da wase da ne ye afa mamba ninti no wo be take over enti owu ya no obi apon franyan mba ne da me wo fa ne banya na se obi an franyan me aye bibibi na yede nam ho obi an frɛ yan kasa ne yepe ne yede ye bibia wo ho nkaka no wo see 1 week na besia no wo ja na wo ye ne fita na ade man because ye abaywa ebia na bibo ware na yenim wa na we ja na ewie na wa man kwane se ontina edem ho 1 year na we din kana atena ho na on sanetro ho 1 year na otena ho 1 year year no so October no duru ya no ewaba na nko November aba December aba January aba February March April Mama ne fie what na hoda fie what na hoda o mo wada no wo o dia ma han me de ma han na maji me ko na me dem na le no mo pese o mo de ajapade ne be ma mo wase papa na ya we no so e de ense si abusa nya papa no na otwero ye me di na papa de ma me no wo from adomenye hwana na sam papa na kasa na otwero we na onyem sam ne be wo fan adomenye hwana obatwero na watwero alias na nadom wo fam Grace Mensa papa so fan Andrews Mensa Mrs. Penyin wo fan maame ekuotweba wo de no to papa na maame wo fan maame ekuotweba we no wo twon maame twoba wo ya no twoba maame twoba o papa busua pani no mo kan eda no ho asem asɛ no kan edi na betin onye kan kama odu ha so wo mo be so obeka ona lo ya abofraba onye me papa no ho biara so we pa one fa no ma me papa no ho history biara obaba ye on ma papa no ho history so onye me papa na on ma no ho history Auntie Grace na se sia no ebeda na mo sa kan dan no mo dia toto mpanifo bi anim na amaka na afa to penyim ame afa to penyim na me hwe se de sompa wonom si kan sam fa ndama ho no na me se me de bottom anim producer Frebusu Apenin na ma hwe mama na wiero ne die nyam papa na otwro nyono no otwro ne that day na nyono no otwro ne enneso papa nyono no otwro kra Auntie Grace enti wo papa wuye no edisen asa na mo kenkan wol no me papa wuye na kane no bi wo be 3 months ansani obesie no after 3 months no wa ye yi enti wo sie no wie no na 3 months no wo ye yi no enti wo ye yi no na wo ba kenkane na mo anyantum ya wakane ma that time na ma jono wo fom kakra but me se on wo ye mpenyefo wo ka say we no nya papa ne dia Auntie Grace mama asem ya chedodo me brother odi mechi no ono na ogina say all baba ye na chese owo so obefa no producer ye hwene ne abusu apene ne kasa na yenya power we to nchen asem chichirichi baako sa atach na nyam papa na ocho we no kura wadum no faso me hwe ko oje pene so be kasa ne side no se dum na nyipa ogina tintin se oje no fan asabir o watakwa o se oye MPP chairman I'm so on to MPP chairman on fan be team at this moment. Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Okay. Panama members international na yenhwa same way. Abusu apani Japan yeso bekasa na dai producer. Ya semo. Wan kaka. Ya sempa o. Wajende. Na ye na mi sa mi tikumasi. Enso disco fu. Ya fi disco fu. Disco last go can send be for achabone
disco for one. Chabene. Yeah. Or him or him. Disco for no cracker. Now, he no some disco. I will need Anti-Grace is one in tune. Anti-Grace. The last one, say a best year. No, I said I postponed the date, you know. Postponed. Okay. Kamakuma. Anti-Grace unim bibi. Kamakuma to yem wate. Uda kamakuma to yem. Abusu apen wa jepene so bekasa. Wan kasa kura ini manamo ibetu. Edi afasa adan ho. Kamakuma to yem. Omra samwa. Yes, meba ma yenko yenim. Odi wakasa ebi wate. Kamakuma to yem. Ye jawa. If you are not paying, no, so may I say, anymore. Be Jawa. I know every opinion. I bench and we are creating a way. Every opinion, no, Beijing on your Kunafono, necessary. So, what did you 5 million AC? Those people are Kakana, what if you're on? I put one of them, JJ. So, could you want I know to him them. You want to find a bro for dear. I guess now, who school can credit rich on? Also, I'm on the bro for dead to do. Oh, I send you a crack. Share. Fanta for the man on the bro for dear. Said your Mukasa son, my boom with cheer to you. Bomudi Munim yo. Yeah. I think it's on Sano Boca crack. I any and I say, Omono. Why you be throwing up pain? My matron. Ashanti region. Okay. Mantua, New Ediasi, Mampon. Jamaica. Yes, you be quite hardcore. Antimundi Master, you. We are showing and Fantini by Saipay. Only being signed. Then I will say, oh, watch it. Oh, when you said the we are seeing as a Fantafodia Bumudia. When will be a cry. Oh, mean company, as some of them now only be a sample. Oh, many be a sample. And you can watch them. Oh, none is honorable. Oh, papa. Na mimi de makono mi makona me na wo de wo no nkoi wo tina mi buza se woni bia sai pe oh atisema obi anim se mfantefo abomu die okay adura chwa kan wasa mo nso akra nyawe enyewe mame obi ade ayira ope ojo votu de bia na tra ka asemu yi se nipa ne ma no nsia bo na no ka asem bi wo ha obey or better how call judge fear judge catch and say no me kromuna register ne frame na won tiase na me catch say omo ana te catch for no so obi ti radio so na wo kasa na o kase de ma me ne kan set sampa woni pakro na ye be kan sa cha say utie mfiti prekope o frame na me ne kasa but I think say baby na e kono o kan meka ahwe na ko fa enje bebraba ma lawyer no craft yeah na me cut na me cut because it has so be kasem na obi ntiase say de ma me asem na meka onte no ma biase edu mebu otim sade bi ye wo de aba na ekodi baabi nipa na yesa sabi control wo nwem jata wo nwem ma yesa e nipa wo mo aye kwa aye na ye ne wo mu bo nsa ho no wo mo na ye ba so ehia wo mo who can send the baby to him, send the pie, we are seeing us robber for. Oh, boy. Yanny, I am one brings some for. When him said, dear, now, war yanning yet, but warrior. And did they be a mechanism, sit you about that because you quit the beer? Maybe see me, Yakada. She said, you were so best son, not drink Saturday when you met there. Now make come no crack, number in the park, dear mamma. Said, dine, we sit dine. Let down a twash, baby, 100 cry now. What do you come you no more now? Fine, Papa no was in the fee. Papa and Mammy or Cassan or the normal be nature say, rain and the crack. But the first so to me and watch this. As some no bit if your babies I said, didn't a mammy who sang at the crack. Wasn't a papa that won no money? Papa natural rain as I am pass on the Troya. When you didn't be free because pass them. Do maybe now quite easy cannot sing nature. What's high pie? I said, dog to be one farmer is can amount. It had the dear, they were a paper. So, mistake, Bibama, Nipa no one to us.
aba no watwase me de omra samoa okoya papa no de to me ni fu nemu nim on de to me ne so okoya re ne so de me half ba ekwan bi so no se papa na wu a na se no ma bi chese obi koyi letter ba na me di na me papa de to me no half atiefre na half so me hanra me ntiase na first na ofase ne sa no ma ne wo fine ebi kwa na mo ne nkran chance tra papa adana wo no se benso bronku na so de kronko enne nipa bi afanyansa kwan se me nko ade ne me pese me nko amegefa hwerias ma me nka sem bi o de bia me ka sa sem wo sampa asem be kokot ye be ka judge na wote asem nimu no woni masem nimu o kasa o koka ye no no gina so na me de bia maka me sem ye judge kan me history ana be judge masem obu ho asem na kra ye kan wasane ye wo no woni mu hui eso be gina wo ka enu de bia ya na atam se ka asem wo ye koto a wan koshi obi na koshi chewa ne ba opia bonten ba wosesa na judge aka me ni asem bia ka emom de aka me da na ma baabi no wadane ko baabi ni arade obi a wudi obi a ubia now sabi ade nya ode amese wan kasa wudi a ho na wunim no obi o wa bonten na be kire we ye ka won krofo bi abo support wo mo ampa ko so wo mo pe ba bi ada ba ye fa na kwanya dwuma ampa mo papa dan no na mo bi a wa anya rela na ye be saga na nso eduru mre bi ho no ma de anim se de na ma me ken se obi ye real na se wo wu ani ye be kenkanya nipa bi free ba bi ba office bi ba no do be na dan na obehwe na sofo na ebe kenkan do bi na ebe yenim sofo be ogina but mra na ye hwe eduru me bi akodwe ba bi na mra ni bi adane eno se nipa no wonte waso se ma hu bi pen nipa sumasi owu ye ne de ya anya ne saa eye se na fa na ede na me nko am de akofa ne sei enti wonte ase ma me ne se re no wonte ase de wonte ebe ka se de ti na ma me so wonte wo bi defense bi wa ye ka na se nipa no so obekasa no wankasa ma me se be onfa nche ofiri no wa na aba bedu ha na asem no odante ho anhu se edu me bia nipa da se ni biti ahwa akire se nipa somasi woni ba ma bia woni hwa ayi bia eti sa na te de emfantakle no ne ebetima jade na firi nsam masa ma menka asem cho unwa no makro ento ne bo ne bia no firi dudum dudu anya omo mawuko ebi ono no ba bia Asem Mpe obetima akọ na ade me ofo so me woje ma ade ametimi ekokot na minisika meka se bia fa ba me fa ncho bigo me ni nya so me gira so de aya ade obi a wo nyina so na ya de nsuro se wo bo obi dua na wo bo no wo nyina so ni kwase osuro wonle se dua na wo bo na bia woni mu woni de eti maami de eke ka no maami nani abre abusuafo no mu ti o mu ka se be frem from o mu ti o mu pia bontem na mekirem ne kura wom se ne kura bia pia maami on pa ne dan na betima boa because obakwase de ka na ru na ne so maami mpa ne dan because was ne papa na yes are no wachem de enti osanya ne papa nipa da sane bi wanya no meka so obi watwa na de mi akro omu tie na omu fa nkrofo bi no ma no omfanya lesson ade ne beka ma wo fa but utibua ne chesanya wo dia ba ko kan ko nya court wo kasa ya wa no ye dinti yesefa omfa nchaw ma mi nya do de bechaw edi ma me ye bere ne hu ko nto omu so ma mpie de bechaw akwanche that's all. Okay, yakọ na yafia kwantu semina enkoda express group every say sabre di omo na omadane bofo mo nam ho apaso every so mbi amamfo ekwani ho emasem Canada, US anase UK, Australia anase Switzerland na peso go Germany, Italy memo na fa na peso ko suade fa na peso ko bruni kurum ko bobra ontumi fa ko express group na mekanfo na media maw orofo express group wagini din nya fei eno bagini din na animguase so de debi wo jusika ade na peso ye no eno ye de ma na bibia atwatia orofo wode wo ko ama wakontu sem nyina no awiu kama enkokoba se oya anom amje no ma jusika nyina edi no orofo express group na mekamfo na mede ama wo ene anwumre wo kuma se Accra tema Islegon takwari sunyane tamale bibia ni ubehu express group ho akontu sempa ye fa nkoda wo 0249 000448 0249 0004
448 Express Group na make am for am the amount the sciatica expert 21st clinic sa 21st clinic or for 21st clinic buy na amafo ho adwo mu amafo ho atowo mu we amafo from punchirim de bentia sciatica yade no na wo sa so sisi e fa mu na kokom akosi unase sa sciatica yade win one hwe yintim yade win se be si atwudwudwu no ahwe ye obeka so bi atodo na watie dro da bi sciatica no na 21st clinic buy no me hu se yade bi for sciatica wo tu ase wo se na nwumire obi ani nye kire se yade bibre bia de fruit premium no kosi unase o de bibidro so ene tu sa yade wi ase bibidro ano nam na ano hye no eno na 21st clinic odi tu yade ase laboratory scanning fidia hodo pi wodo befam 15 branches and wo Ghana memha worofo kumasi awo wo boase akra so nwane kwanza attachment 21st clinic kosi nyimini 0540311311 0540311311 wonu akasa na di healing point no aba worofo sa healing point no tie bi wate everisi ye paja yade ba koto ani dusho na ye hwe kwan yade no efa so ba ya kwan obefa so obema yade no akọ na otu ase deku na wode amam worofo se wutie bi na se yade bi ne symptoms no start say boboba 21st clinic na se wo start na wode ko ni nyina ni healing point no na ba mu hu yade ko wa fiti ase dada wo se kwasi ada itwa mu no wo yoye kwasi ada di ani mu wo bejo efiri ho ko si se nyakopo beba no healing point obesa dia brew sa no sia pa mu ekono so pa mu na odi healing point we bro adwoda no nan empa mu pepepe no nan pepepe no ase siw so e terawa media platforms nyina orofo yempa bi hwe healing point ebeboa na atete ye pa yempa mizo emfa ye nimene 5G meza no orofo aponto ne abadin to no orofo fa ko nipa abodompem no eno na ye ko na yakwa kokko no mizo ene 5G meza ye nnuanu mozramifo na wia konchene no ekira binum be wi eye mizo 5G meza omo de pa wo mu onum omo breakfast ye mizo ne 5G meza na afi kwa dom benum na hode na gina so efisem pa ye omo abono enya asem keto akra manager Daniel 21st clinic hwa overseas because supermarket abawa sister sewa ewa no manji post office sa na mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa orofo ye ko na Search Enterprise asafo binchi VIP car park no one no edi enhwani mu kwaku achiri company limited ewa poe mantamu Eastern region yekotobi mizo 5G meza ebeboa pa KF Kinju Enterprise one no hotel edi hwani mu opamangwa brusa na se yenko mizo 5G meza hibenya biato koko no etintimoto koko no edi wunya orofo nipa dasani bia koko wo so na koko no ano dene ano nam papa wona poma to kura de omtrase enye ye kura na edu papa wudwa so eno eye 3A co capsules koko master 3A bus center wono ena de sa nupa wi abadwa so mama ya gina osisim wani so ye wisi eduru bia bia wokwan munum kun do se wura wasum koko na ye sa de no orofo uja na moja firimu ba be mama yom kofom koko ne di sa nya no kolina ke ba danie ba misi ye ba ne apidan kubenya biato 0546107107 0546107107 Liberty Conference ased hobiem Liborum Freedom Joho na okojo ho sei o mahne yedu buache ono na wiye brem krupo twedi apobase yadom ache na adom achede na adom achede ne sei wona mpunchire wona munyina no wona konua da wo so nyina no obeje wo ho na wade ho eno ni freedom no to for freedom no bekoso wo na akoji freedom no Jubilee Park dameme de di animu ya eno mahne yedu buache sabre no the S blessing Genesis 48 verses 4 ena dwumadi no ni tripono LC Eda Mama Joyce Aboagye betonyum ewo ho emoji betonyum sana minister Kwame Jedu wo munyina etonyum ahwohwo krupo twedi ampon adano nyame be nyame na ne mabeye ne ma entodofo tifie eye den yenko Jubilee Park na enkonua bi eda yeso bia no yenko ni enkoja ho na nikase mewom se o ma ni free Israel ba o free Israel ba nyankopon adoma chede no wo de bia kwa akoka ho wo pagya ni sani na enkonua nyine papa enti come and be blessed oh glory hallelujah yenko Jubilee Park na yenko ni enkohia ni munyam etisese abe herbal clinic tano so patrapa no wo orofo yade bay na abe herbal clinic ontumi ensan fama the sickle cells doctor Sampa Dr. Asagro mama be uko diabetes na hepatitis na whole heart na abe herbal clinic se me kancho se kofa no che kwalebu yese fibroid no kobobo ho yede se ke bitwa wo moboa enkowate abe herbal clinic wo de bibiduro so be ma fibroid anane akoda kro na ntumi ento yefunu mu abe so be ma oba no de atom eye tetia the sickle cells doctor eno no
tano so apatapodofo yekọ ni kutu yade ase na nyoma enkon kai emfaman 0243345392 0243345392 abeheba clinic ne manano frɛ no na adie bia efo wapom di ho bia no yemfa nkoda no na nyoma enkon kai emfa ema kama the nation's anchor bozo be ma awrade nyankopon hire nipa bia wotie na ne aye ma meka yeni hobi to say no kra ampa na abusuane na ani ni eja otiase na obewu na obeyewe na emma ode wo ba wiase ode wo mbekwa kogu achi aseleti abusuanko an bia na eja na ibewu no wabodam ana asesebita frache yale yebo no ma emeja ne hokoi na senye sa na tie dia eja bia ni obewo ma ba tiasefo asase so na enemire mabusuan ayebui sede omsutie na obese prene japadi ni ade eja na busuan se wowu a ne ma ho nkyere wo mo ana oba wo ne te ho nkyere wo mo ma me die yeni ho ba tie ni ho ka papa ne bewu no da so ne yere tiaware ase a omanije ekoba ti papa be na yere ma na nika no aduane ma nte ne ho no obewu no se me yewera me yere nka ho ana me de na kwhye to ba bi ana me yere no kura no se be ni din kura no ma mo me de na fra se ni amepe asem ne nto asomu ndi we no de we be kan kire bagimifo kura obehunu se case we no ntro bi wo ba bi kakra ndi mesre se busuani tie no mo nim no kura nse papa ne wi no mfa kire ko boy a da bia me ka se na ntwie se de ne du anka ne nsem no comfort anka ne to konfo enka wonsem nipa no osi ni fie no godman kuma wodi na paka abefa no wa wo ya azan akoye fujiri bi pade aba e na abedi na ahene wate azefo azaze so usi so abrabo na fo yere hubobi obi tosment dia wo to blog no na mpna fo ye tre na wo twa ma nipa ne to wie no ofira de azefo azaze so ko awo ma odi ade eja wo no afi no abegya na me yabusia panyi me yenua me yadamfo me mpeda bia me kasa asemi se me nua no mudu ewo no anyere ho amobra na medikin aja na mu bia dikin aja me na wo ma wo aja pade na mbetranse aniafo yenko ne yenye chefa kwa yaza meka kire no wan mu de nyina be god dozo agokume wuti asesa abre bobra to ma ho ema wunua bi mbire ni modiani na ate baabi na akohibra madi wachi na woni wo no no nim se da atwo beja mandi no abobra no afi na sebe wo no mumba be ye ho se me ye nua minam di na chie minam di na de edime peche fa wo mbiko wa mobere nti no na ne mameye mobo na no ma becha de ne basa nyanza nim wodi asem na ase ebi ni se doctor si asa me de condition ma wo de no de ndia wodi bo na adwuma ho bra yeso obenya fie de ase ne ma wo da ache na wo ye nia wodi otibon temfuo ukoko ba sika no de akobo akohie kra botna se na on pa to 8 onzole enene ye keka no aye na agoro na ekira watimasi fie bia ye made azeme wawu ndi oba de afre ni ndi mina minu no mina di na chie na se de obere kura no oba fie na ye ni ndi no de ya che ne ma no mumfa we na abusu sa gimi no munya na kuro ni fa ne to ma pamvura ade no nimse wanye bi onka ho tena ba bi dwena ho ekira omu hunu se o ye ja ye ma obi ane de ama no waje na asumdua ba na sa de Ghana ye ya pedodo broni krom se japade nko ne ba no krode ye de ayire no ho bo ne bra ne si hu aza ne ma no bo de ye de zuye de titi krom ampe bra bi abo woto de bi ado so address obi ada no me ya ashram boy me ya bantma bo dress nko an de ne wi asini ziga nyina don dade na obi to cement wie no de jane ma asa be dino se media me firi ebusia no na me ne na ekoba na ndi anya odai yes ro mo hwe no mfa yie ntuye ye wo bi ho a onka ho kasa bia bo be fe kira akọhwe enna ya na di mpofiri mu wo ni beduwo bi brebre ni pa ye ndiaze no iko wo ji ade anya wo dia no ni ono susu nim za ye no dia no be pa gire dogo pene ko fo ha obi bire wa ye wo na wo pe enu wanya wa mane e bi so na nka Kristo be mu atena se ache na fe wadi wani bire achi na wakọ akọwie ba bi anya ndi mesere abusu apanyi no wo mabusu ni anuafo wo de mo akọhyema omunnim se ente sa etesa dia minim ni dia na meka se eje obeye sa ne sabe bia obewu no abodam omodam bia no yare no mso ne nsare si because minyini se papa wono awo ne ma ewo ne yere na wasi fie tim no se mi bewu a me ofa asefuo nyina adin adikan mo omodan na me nua ma no nyina adin adikan mo omodan me brothers nyina adin to so mo omodan me ma ne me yere no abo afra omso mo omodan ni ba no ade de no bewu na de no ankafo ana no fa mu wi ana obi ani wo be yesa ade wi ya ma me kan entiwe ne ye hwemu ye ya mfra busuan ni padi nkomo ampanyini se asem ni adanse etwa ho bi ye de ya adanse omu nyina be di nkomo we mu ba bi ade ni firipa ne apenpu masibia asumdia bofuzo. Okay, Auntie Grace, nyame ya atumu ha.
abusua pene no ye frɛ no pomfa opa unyai ye bekota korade ho ni akoye hwehwemu ama wate kan akoma to yem le ka kire onua no won kran ne se on kana akoma to ne yem se de wanye yemu gidie no ye be ya ma akoma to yem wate ya ye bi pen ene ti ade nti na esi esuro te ko akoma to yem wate no okay yene semester nyameti ase yene semester ba clinic entwetwe komo si na yento aso asem twetwe baako eda chiri enya asem ketwa kra doctor memo akwa aba oisu mejeso panipa bibia bokode yakopa na so ni media me ho dene eja semester nti mitimi miamia mentwe bom kakra ho na meba check up enche hiapa mimia me ho kama sa Doctor Intio. First you mencha he phone tifo nyina se mensa ba se da bia e kan se won nepa e de mamo no na no asemi esi na me kwem nwa panyini ba kon free one by na hwe nwie no o se me kwa wanti o ma nu nurse na me kwa ma no ma che fa na ne ha no all sanit hepatitis B na pressure na first you sa me minim so okono o tikumasi ya se o test you na he 1 week na ankwa oni abefe so ansa no akọ nti se konso a enti mi de minim so okonti one of us de wakono ai wasan ba so medicine kuma se ambe se me test no o se chiam doctor na me hu sampa se de mo kasa radio television se mo kana kwa na mo wadru enti mi ko campaign wo wa mama pa enti bisafo de be se kan se mes se edi agro ye nya brese ye be hwe bia ho atono wo be ka how de ha nko adia kwan bia so hwe ni abom ho tomato nti se ye all sane ha wadwen se ye typhoid hepatitis B se wakoma na ebo pressure no at 200 ni akiri obo no ma wo hu nsem ochinchia be my so low sperm ke bo kra ne sperm cells kra obo so nye infections hoya ne hiam kese pa infections ben UTIs STI mpa yo gono chlamydia HPV hepatitis genital what mu de wo he ne ha wadwen chlamydia no gonorrhea de sepa oba semensa ye be test differences no na afiabo na the ma semester no say empempi no ba apart from say diagnose no for you sign educate you on your say wudi hu eni bia hodo ese wo ye na me catch you be asema ka akra pen say o osa ye nye exercise o ye gigigia be kosromo osa na o stress nti ye mebro no a wo ya be no ma ye nye enye nuane nko a oba semensa be twen natural the ma ya de ne ye kese na no de bu hu ni nyina yo nyane bi no nye infections a wo hu di a no kwasa se be kostropa nti de bro ka nutritional counseling so ye de academy de ni ho a ye di ho no pa ene de e ba no physio ene reflexology na ebisafo nipa ba na e ba wona osisi ye wonya wona wonya stroke a wo fa jojo ebi fachire ba pa e be yesa technique no ye de mo fa infidie mu de o say en massage de o say ye de two machines na bo amemi nipadua no in fact Dr. White so e bo djuma ye pa ho nti so hwe na wuti o so mpa so ebisafo bra kumasi asokra mampa na obi kosi asante mampa we kumasi fi aboabo ene eja mfimfin we tuma fa tech junction we tuma fa ba traffic light aba de bia ye adwuma kosi dan kwa na ehom ya yema anopa no nson ne ahyase bebi ofri bia say ye takwa de Cape Coast say ye temali bebia Ghana hade nipa ba de bia nti ma distance na se be okwa na ehunu na empo so ntumi ma ya nhye bi say na bia be find remote health ke be hwe ama ho tomato bia obi anti fe na mes no esa ya WhatsApp number 0240 61 60 61 0240 61 61 afi 053 023 996 053 0123 996 yana mesina WhatsApp the how bia open direction say open yedro bia bontia to so buy asabia no ba ye be hwa bo no ho tomato e bisa fon pempini anan pebe na fise onya diabetes ana sisia de a na se ne we ya ba e bisa fo semense yen kan che o se unya diabetes asia de a enye death sentence just who wants that binje sanity ya base be hwa boa etme control ama stable ama
first onya case bia woman no o say fi say onya diabetes no entimi ntima below 15 da wanya sabaf my 17 nti last check now 23.6 fa na control pa fa sugar dey busafo unya 1-2 boy bet misdiagnose you kra obi on pa ne dey no first you na eye glucose intolerance e kwanya glucose fa so twifi moja ni mu no sentimi kontem a ye be check say osoro but na e dey na odi na bia nya ntwen koye nti uba semensa ye tua bo ye nhwemu yi pa ye hebia friend say glycated hemoglobin sugar no for the past 3 months say na esi dwuma moja ni nti yes ye fa odwon so ni afa moja hwe onsa no say e osoro say no soro dabi ubi on my from 5.6 there was when your sugar no more do dabi semens be kom akodite sa hwe kire hu say what is really happening then e question pe denim obi on pa be na ye be won nsa no na osoro pa johnson nim so ebi nim obi on so johnson nim osoro sugar no glucose na osoro pa ba moja nim no e for me now de kire nti ye hwe sa impo sometimes cry e ko feda e ko hwe lipid cholesterol because when no cholesterol so now sugar no so cholesterol nti the essence say bisafo si akacho so nya diabetes si ya de no anu adura ko na oba obi across me hu aduana me ni so tia na eti brasemense ba clinic ni mo ya be ma unura e betimi control sugar na ma enkoso who ya make just a week me so omra because no shopa na me shi say na e koso na ko hana dwen no collapse kra within a week no ba for you ada na 22.6 no na be 8.3 just a week I was surprised. What I say na ekwa fa so a ye boa nipa no nema ye ho de ye de man no obonso de ba adwuma mo no kama e de no anu ni na ba ye because also no nya less than 15 da some say be ba kitin nti say de si fa so 100 diabetes as sia de no e ade a e boa ye ma nya ehunimdie ana se hu nema ni nyina na fe tumi hu ba bi free ban kwa fa so ban de ye koso a ya hwe ama unuru na fe asan so nutritional counselor hu nya kese ko sugar dey e koso no wan hwe dey ya u di agro nti u control diet we dey no no na fe o sandu ni kan nti fa na me na friend na bra semens dem o 0240 61 60 afi 053 0123 996 inze sugar no wa mpe ho asem ahwe no for so e kosra de beni etimonya kidney problem enche bia na ka kidney ho asem match ye mu what kidney dey bishafo kidney ho ka ensem pi mi say na ten ho asem okay unya sugar utiminya fe for so sugar level kosra ubetimenya infections between your UTIs I say she about moja ni mu no ye o mo bia mo so mpe enema dey from opportunistic microorganisms enema dey ba mo no mani adwom mo so ba mo nti equity infections o moja ni say unya sugar e kwa super glucose cause na unya diabetes a for so utminya stroke nempo utminya fe neuropathy waten ka wu kranto bo say me na say tofutofo me na te kokwa mze mpabwa awro na da ho nti oye say nipa na oye oba waten ka te ko be ma hu so rebim sugar na hard utminya mujabroso high blood pressure de bo no nya diabetes wa ho asman ka no wonya mujabroso so aka ho afede sa hard say eto so afo so mo na insulin no air spark air koso no e ba adwini mu a utminya mental problem de bo na adwe ho aka onti sia bonti modam but memory no ko ubisna asema ngo na mental issues depression hard ni inti ye best say a mother diabetes down so 10 years 15 years 20 years unumudro sa na okona ba na ekoso na asa swingi e ba ko na dabi me nyesa e be ha adwin oyo ba betu kwa ma ho be odin inti yasem ni na say bra asokore mampon se mense ba clinic ye hwemo emma glucose no enchimra from o pressure na nam 210 195 no se mense be control amount ye be hwe baby a pressure no ahakoduru baby a fever say ye moja na entumi nkoye say ntine mo sisa koma na kese ye hwe ni nyina nyamode wetua abo nti umpe no peden say all say he bi adne da say oboha say o stomach say nsnu ni ye be hwe ni etua abo nti ma bibia how say mens ye ntwa bon to skabia obi ofo so no pressure mfa na mara bia nyensa oba de be hwe de betua abo ama ho twa to no na wetua abo ho ba na fetua ho to kama
because we pressure sound a bit we pressure so also we want pressure nko ba yen change obia na de ka ho abehwe ame aboa no nti mas kasem ne hu na ho fenames na frɛ na break kumase asakoma mo semen se ba ne hwe ne mo e ma tagan so e de bia to so amaye yeah ofoso be ma e ko so atia na tiefo na response ya mo bibia kwa ba biom na yesori so kra no edura onyankopon nam yensa so de aba abonten o mo hwe TV ne de o mo hu eduro na no da so no ye friend no Semens Vital Herbal Mixture and Capsules said we na ne mra ne de agan no na ye besre mo mo a sabi o ma yes o mo si achi etwa enuro ne bigum no o mo nya hwe yi sisi a no eduro no ye sesa ne tibia no ze de seal bi aboso na sa seal no na be mo mo to ada edi no sa o scan seal na eji eduro no ho ne manyina begu phone so aha e manufacture date ni ade nyina bibia eduro no yare esa nyina na eyi ama enti eya ye nhyɛ ne nso seal na eboso no sa na sisi aye no na ye to aso no eduro a ye ka ho asɛm a ye frɛ na gan eduro ye eduro a sabi emema a o ma ye mre won pem emema sabi o mo mbe ma na kasa ne mu omre oni oba kora hyiamu a hyiamu na no adwojo bema bia ono nso sabi yesi nyina etu kwan konkran ono kwan oduru teka no amane e kire se ne wantimi ankwan duru adweso mpo de ya na manita kan 2 minutes no omo asisi a omo ko ya no magem no tumika na koto aduru ni bi afen so so ye bema na pese ogina brane na bema mu ye den na otimi kocha wo be frɛ number no na ya boa ama dosage a ebe boa se de ebe ya obetimi akwa ache afi ebe ma be ma nu aye den obu ana ne de na ensore kra freyen na ya moa na obe ma ntimi nsore mu adwuma ye wo dance de bebre wo ho a fa mema na omo cook off kra dog ban ansi ai ofi UK by say ebi aba be sinanim a papa bi a na 2019 ton na kokojo tokra light out nanso nyame adom ye de agan no ne adufufuro bi kan no ho a enei papa na start ebo adwuma enti mentna ho wa bra edro we ti say aba onchen afen so obi wa sabi ne to ase na twetwe no sciatica ne won so tumika na so koto aduro ne bi na ye ka no nye emema no nko na enum o ye nuama no so ka ho obi wa ne mfiti ko no ne ma no nko sisi iye sabi enne busumi we se oba ebi a eba 2 days a busumi a ebe se simu ubon se 1 day ana 3 days ensisi so ye esa na so awo ho ba be de ama ho enu nti entna ho wa bread papa sei wo ho a ebe boa ama menses na koyie e de ama ho afen so obi wa na ne sisi ye ne ya sabi osisi no enya accident bi na onya ye na emom yade ada doc e kan wasem ni nyina eja esisi yade hepatitis B nom ne gonorrhea nom ne ade nyina eja esisi yade malaria nom sanu bi e na ama osisi ni oya na so wadwuma wo ye e ntenase adwuma enyina ho adwuma wood kukuru na wo so na wo fa enu bi dia tumika koto aduro ni bi unum duru ha fa we usisi yade ni nyina be ko e ho no ye de ntiato ato ho say the stroke ntiato da ho ya so ye na utobia wo be frɛ ye line no de tene say ye ne be ma dosage be ma wa ye mre say de obesi anom ne obi an sisi ye ne ya ne nom ne nyepe tuto afrɛ ye ne ma o afesu be ma sabi ni sugar wosoro ana ni prostate wosoro o frɛ ye line na ye be ma o na ye be tro kwan a be fa so a wo so be no ma be boa your number is 0240 61 60 60 61 0240 61 after 0205 57 35 o frɛ line we na e be ma ba bia wo bia obenya bia to now so what ma no nom now so ho aye den after o pe bia tu agu store mu a frɛ lines ni mienu ye be boa now so enya bia to na also wetimenya ska gu bottom Follow be my yadasi. Okay, yes, Meseba clinic and a chicken comono, yana metaka se kasa if you say yadia 1 free ya and bema unyomanyina akechi enya samketo. Meseba clinic and I know mutuke so common pong oni rua bangeno and na edi enhwanimu enya samketo. Yago computer so dwedi emrasisia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womu ji international awards ahodo, womu ji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa. Womu di bibidro ene besa ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanyi otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento ayefo. Opese otu kwan kosua de a. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimedu yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wode she drunsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Nze wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. No nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fam a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de kwa party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ama wo perenga na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo nhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti woto ade ba ko a what 10% I dey free so the amount we ya kwanya obode amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan I was swami one Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume. Okay, yama ahwefo ne atiefo nyina akwaba saa ne yeyo no efrise adwatonde no yankwa hanhweyi yesu bebuada yenu nyina aka ho na esu weni Asem Mpe Nipa no bafo yebebo yentabam yenua babi atrase enya asem ketwa obapa memo akwaba yejo bibi aboko ma okasa na nyeden wo konto kwa agye sei na abekasa o ye fra wo sei acha fm mafia free hina bae free pankrono afia wakosam ne san a wo dia beda ye se ye nkomwa na ho kyerɛw akosam ne se mini be ma bishia 2013 mo be ma ye friend sei oduro Lawrence Opoku sesi ame no kase wo wei o mampon Asante Mampong. Ya fere say Lawrence Opoku. O chade ye wo suku bem. School ni me chade enim, no so chade wa ban school. Lawrence Opoku. Achai. Noke, yentie o.
2013 I'm in the fire from see a fire na akwane nine no or the nine chemu na eba ti yi se so ba starting no ma me de koto na busia na hu abrante no kura we he na hu no ye nyina na free kro ba ko so wasa nyina free wasa o tuni ne free wasa ba ko ma se atwan na che wa ye ho ade atwa debi ye ntie o ti me free wasa ba se me fa ma me free mu o no ma me free mu ne me ode me ba ko ma se ase ne betena pai medoma ye betena o no blo ne tokantokasem bi na me dwane free o na mkohia be ma foforo me free na akwa no 1.5 me free ni chepe me sa Mary ono a woni ba bi ayete ono a woni school akwa no kra ko on hwe no wonya ne hye akwa no so ma me wo no lockdown am de no ko ma me tina se ya no se wo be di bro nya oba e wan ko bi e no bi ka me se me fa no ko ji me no ko mbeti me ne nan de ama me de na kwa kujitwa exchange lab ni bibia me friend ka che no so ni nyame nko wa ama me 10 pesos kra se bia jiko e bibia na se bibisi mi aka se mi dwom sika na me de bibia nyina o friend o do ato blacklist o ji obi phone so de friend so a o te woni a no akate no adum phone na me se je me no obi am de ma asem modano so de bia me bia so mitie mo na me de adu ya se Etesi a meti wo ye dia loli sopoku no onware ni biem. One ne wo ba akopɛ. Na de oda na susu papa we. Papa wo. On de one nete. Ho de mfumsuo bi anim. Se loli sopoku na ekwa bi so no na je se de wo kika ko de wonwe ne ba no. Wonhwe ne kura we papa na ahwe ne fiti you know 1.5 year wona ahwe na pem sese. This month no nya 11 years. Wona ahwe ne sa. Wona ne ntamtete na akwada na ofie sei. 1.5. 1.5. Pachai. Ti lori sopoku no kro ohwe akoda na chira kwa kura. Ohwe no kura bro nya ise me frɛ no. But ya be send musika wo se akwani wisu phone no be send musika no. Esi ne phone so. So wisu phone de na wo send ni musika. Wo gidie se o chira de wa asante mampon ho. Chira de no o wo hala fonte no mu yi ne ko. Mampon ho no. Okay. Asem ababa wo yasem ebi wom na akoda no sebia ku sebia nya do hu ne nan no a se ne nan no mso mbe no pressure na acha e wo confirm no che acha mso mbe 150 15,000 acha tetisika 150 million wa bo ne papa na mane na me friend na me nya na me friend no ne papa no e wo ye kro mo me friend no ka me so fa me ma ware bi enti me ne ba ko ka ya asem what's the bear man? A quabiso. What's it say? On fire, be fine by the Arabia. Also, in the free Crobeso. A sauna. I want now boy in free horse now free. Nanya one Amuzu Chrome better do number BK. Where they be to me, Anka? Et to Kumasiana Wadian and Tembete. A choir for Wadian fast with Mutayano. A drew a bit to 13 colano. Ko banu jabe man mani and the yapa kwaku. It took fast at the end ba. Mesusu say asem we no 35 yen fanshi free game. Fi say e was me fa course kakra. Abrante no a odware ne maame no. Ene ye maame kwan abusuafo bi afa so agye ne japade no. Na yen fa asem we shi free game ya adom a wo chena lo insopoku no. Yen fa ne picture and display. Say teacher ni etua wo ka. 1.5 untimi hwe oba ma na ko 11 years. Mentinyo mabiase. Omuna samwa. Avochu kasi wuri na ya shoma ochina ye nya binka nti nwa ba ya se wa boso na brante so tie ni na ka ochina no so beba na nebusuani bi tie ni ka no so beba na wo si wo yusi na wansansi ni hu do wi abewen kuma nka beboa dan se ababa baba cha be kana sem na papa no so asem o kan so no ochina no so ye wa hu asem kan be ka se memfa me ba ma wade but do maybe I say penny do my attention maintain and no one else you must say ne canon nti men perme ho watchna say the chef fridge mo dia ni kwasem peprem watchna wo bika okay bia de eno ane club bia de doso pa nenso
de Ghana for Jitum and a club beer. Na sa club beer no emu damoton na ehwam. Orofo club beer no connection free gimu a na ye yima wa ho atesu no kura no. Etimi ma wo de okatere ma fa wa no ho ya na akono pa. Orofo club beer no se wunya waduane bi na ne wo baako na ne wo numi akora eche ohwie na ohwie a akonua na efe club beer no Ghana for agye atumpa. Na ma me kan kire wo se oba pemfo enfoasem ko club beer so sa na unifie edunwotwe a club beer enyema orofo beer de edoso na so de nanwumre mekanfo nam de ma wa wonom a uti empower eye club beer enoa ene club enkopa bi na ya ponto ye yidwo no nyina no ene ya badinto no nyina no adofo beba wo eye club beer na mekanfo nam de ama azibligbo so nkaluka goka eye togbe ahaban keke orofo susumu asembia no ye fanko dai kutogbe efrise wona wo ko togbe ho edu wansan koda wo mu no ene sede na aso mafurumu mayo ene wo munwuma nyina na ye kama yo enom sika semina apagya sika akọ nyina da togbe ahaban keke se wo de aboduaban besi asase no so obetua ma kama kumasi afijase Joshua afijase akwanteporo so bomfa hospital Johnson ho na togbe ahaban keke ewo azigbiligbo so nkalu kaguka orofo ne number ne 0244 484747 0244484747 togbe ahaban keke ne manano brukutu ya bemanso ani brukutu agakado na yimu mase tenkom orofo brukutu no omanfo dodo no a ene se so onom na shoe minimu a ne kogu yam a otim se yes wanom bibi akoyem orofo enkane no na akakado nananom ye de sawo na ne de ode fa minimu no de ekwojo hunam dwane mu nyina adwuma brukutu no nya se wonom na aba wani so no abrokwa debi ebemu atumi atibia di hangover bi anim yakone goto brukutu ni bi na yefa enko ma ya dofo no a eye no mo ekwa yi no efrise yentumi emfa ensuo enane nsa ho ensa no a ena yede ebeye ye nananom enne yade hyenom ayi eye brukutu ena mekanfo nam de ama oba pemfo asem nkoso unifie dun wo hweso asaha Food and Drug Authority or the stamp on so dimayam se brukutu no eye bemansuo 0244 620294 0244 620294 wodofo ye ko akoyanim 3P garlic mixture ena mekanfo nam de ama Piwak Natural Health Limited omo ena de abadwa so garlic yawo garlic ya na sankyerani a 3P garlic mixture no die no enya asem keto high blood pressure nyina da etu ase oba menso pains na ano den asthma no osododo obesity no no a ene betumi aboa wo furu na ye kese dodo ebete so de ama immune booster dropa ene 3P garlic mixture orofo yenkotobi kolina keba ene kruski heba ubenya bi ato Gamson Pharmacy okofodua sa ena okọ kanshi enje heba enkran ubenya bi ato 0248928824 0248928824 eno 3P garlic mixture ena mekanfo nam dia ma danke ba complex a chana dabo ye adwuma enfidie ewo danke aso yehu eno ti ene efre ho ahotofie no nenu pakora de ene ebusu se cha ewo danke aso ye orofo danke ba complex ewo pachi number 2 woni City Life Hybrid School no ene ba hu orofo se payar sani ahotopa dia danke ba complex na mekanfo na media ma 0266593330 0266593330 ahotofie ene danke ba complex obo Herbal and Medical Research Center orofo ye kone kotu ya de ase ya de be ni kotu ase ya de bibre bia de fruit tree nwa no kosu na ase obo Herbal ase brei odin bitters abadwa so saa ene ode prekese powder immune booster duro na odin no de orofo enam san ya de ebetu ase na wode amawo so fo ma me dokro no ho ena woni no edi ehwani mu wa doato adomanu yakwai na obo Herbal and Medical Research Center omwoye ewa kwani se nyina so ewo ye yade ene ye yade samum 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center ena mekanfo na mede ama Lawson Herbal ono so se brain na odenyo pa abadwa so the Lawson Herbal mixture abadwa so the Lawson Law Care mixture e abadwa so or the delay my capsule delay my bitters na delay my bitters no man for do no edi ho adansem twetwa bi ne bubu bi or for delay my bitters no o man for chese so no ma cholesterol no sade ni nyina be na na hangover bi animu uti bi ani ho akwa ye o ya debi na wonom so
enkam ma ho wanum say wanom so the memma no kwa dia dance say emanwuma bi pagya sore e ma no anije ho pa ye konkoto bi due ma bites no na emoye akwani ansa nyina so na enko emfa enko ye nim 0242133577 0242133577 of Lumba. Vozo bema baby ade ne ma konkon ni di nkomo no ebi wo mu nkomo ni bi wo mpa se oni bema tie na wasesa ne ma wa wose wadwane se wadwane de abede na mpanyin si ni wadwane onim ni ote anokwasem nti no nkomo ni bi wo mu a eni kwase na ne ani is all the chef fridge mama china de achende a ne na yesu ebedo ho aka se ye ntwenchena na omu amuka zo yusi na wansansia na ne ori abro nkuma na afi ya che no ama abro anya asumdie ba ja se so wo hwe odwoso okay ja se mi name no ona se ya memfa ho no ona se fa ho okay tani ya shem fa ho okay fida yi ba na mko yi no se kwa kuri okay enti ababa wana 7 asefam o teacher ni o kira de na wawo ba 1.5 bisi sabro bi na ahwe na mawo na se be me uka so be fa akore no sese ho ka ensemu mu eno na ya na kofa asem ba no ensemu mba chirechina na mi okay 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 ensemo ye tabiguru ya proso ye maami ofita krade ene enua no a odware ne maame no eho de ya na eye mawreho papa nya asem ketwa hello yes baby afrefre wudin maame but I'm afraid I think so maame yenti o oh low TV volume Mami 0551 0548 na 31 yeko emfa ko yadika ka cho say ya mulo mu TV no hello baby afrefre udi hello Oforisuo yeah asante mamponi ba na asende fo no ya pito mausi achiramade okay ya cha mausi mame mate ya la asaka dono kache mo asaka dono say ewiase ade bi wo ho a yenye ho advert no mo to ade no mni ba bi e wo mate by mon kan say ni pa your friends akwa no we de ba no mesdemo mon kan say no we ne ba onya nkwasasem na wodi no and this ana nyame ya do ne ye chodi mu a wa we a ye no be defend ya ma ba de na kotu wana for your pinto ne ka say okay hello yeah Pacho say Mr. Me fresh Jina ye kakra o frefre asi so yenti o mame Mr. Adana bana odebana ka na nyami sika Mr. Mr. Kato ku be party that them the baba mo o sure me ta Fanamba no hello Fafufro hello baby afrefre udin Ovo Egeni o mekazese esivengetia yenti o na ovo amenya semide wa ma euro afoka fa o na adena wa mana achesa wa mana chedodo achesa o but nya esini mkwana ya sanese kini etino ovo hu se etino ya bono what's say hu se mo etino ya bono etino watu na maba mo yu
Yeni betumi aye, yen. And you say Masun India. When you're hoping everything Abuama, Macandi, Diana, and I come. Now, who attending honeymoon? Yes, okay. I said, maintain it, then with the only training, the and the 3 days. And the woman who's at the Emma, also be a day. I'm on for your training, the scenery, if you cried 3 years with Nadia, who you are there. It'll be 3 days, if you cry over 2 days. Hey, over and can't think the ever may so you see cost one. It'll be 3 days. You got that tape, no other register, okay. Hello? 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 About your money. Hello, I'm a Adwa yentio. Weba so mama di ofoso ni ana. Ofoso na ne kasai. Mama di omo ta di ya pa, obi di bia di pa nya tam ketwa. Dia hinie. Obi di bia di me akola nya 7 years no ja na ma so mo. 17 years, we need the view to mama de o say you want to ya. Also wakonongo he ya. It's massive. Also wakonongo. Ya no aba. Hello. Baby afrefre udi. But I can today. Yentio papa. Hello. Yentio pa. I'm pastor me master bin am pastor. Yede production la no batudwa na wa frɛ ye why no okay hello me pato ma me na som no de ba na me kakakra yetio pa ka se fa masa no okay ma me no me sra mo a mo fa no krantu ye na mo nye ma me eja pa de ma na ade no ya deb ma obi a wo ne ba na wa ye na de din pa de e bi sita omoboa omo nya safa na e I'm never president. Madam. Mammy cross the will no one in tomb. Hello. 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 Good evening, baby. I'm free. Hello. Baby, I'm free with you. Yet you. The most time, my family. Then offend my catcher to me, Shiran, papa. Okay. Oh, my catcher to me, or the wife. That's it. Come on. Amen. Hello. Hello, what's your margin? My Joe, so, mammy. I'm Come up, pa. My feels and my part. Yeah, more things are quite by no. Yeah, I'm no one kind of some American because yet you needing your multimedia. One of my men and Sanka like a party. Okay. Okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Ebreno. Yeah. Ma kasa de konso original. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, Papa. I'm first your family. I'm free singing. If you are mammy too. First right now, share name mommy when you stop no. Ona me fe akanya me shira mana kase first day or day oba hono me share mo o yini ma me pictures ni na me share mo be ma pa wati ma yesterday no die na kase odone ma me ankasa nya me shira nya me ma na adwuma nya yi o ma no kwantente ma bibi ehia ne da amen tanya wanya do ma ne ma me no nya me nya do ma ta abrantie no amen ene me hu no mani age pa se wasan akamu asaba abada kania mayama no sese ne ni sonia mayama no enti ni wasan na so wasan ba no ami shira no pa no ana meka das okay hello
Hello. 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 Udi baby are free. I'm Your flow say. I'm you. I'm sure much more moody. I'm not from another area and I can shut down here. I don't know yes, I say. I see me trust you. Onyare. Wa break akra na story no so depend abra ho bam sa no na ye nyina yaboto kakro ya na nyamo nko a o. Hello. Okay, ya for friend nyina emfa ensia se birthday ba ko mienu bi on ba ya fa ba ko. Okay, hello. 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 Okay, producer see him so. Ahan ye do friend nyina ebesie. Production line no 0543. Mofa production line no so mame. Production line no mofa muso mame. Production line okay 0543 58 5878 0543 58 5878 and 055 2095 593 0552095 we any production line Asem Mpe here wo na person de ba Asem Mpe Nipa dwumadie so no de guso mane guso no na ode guso faso a ye beka ne de ama empo se ope obi number wa Asem Mpe Nipa dwumadie so a ofra ye be ma kama pa say birthday ba ko mienu bi ewo ho birthday we ye Dorcas ono 21st clinic was in the teacher ni a wo chena de and always no happy birthday Dorcas 21st clinic na ni teacher ni di na mo amfa ni teacher ni di na ma Dorcas teacher ni Dorcas 21st clinic nsa akoda ni teacher ni birthday osle nyame isa ene ahoden ene nimde kama pa David Dela so a birthday ne yes nyame enkwatenten emfa ema Davida sa akoda we obenyina be pani papa na wababa be lawyer mitri ni atwotwuro Michael Adade enso a birthday ne Michael Adade akole wapozu aisa no mutiti bi no ho twan yo yes nyame nhyira ne enkwa ne ahoden ene nimde ema sa akodai obofo pani Michael no to no de kenhyira kra de kofa ne kwa next one to me badia na yekon de akoyenim sabre yekon no the World Prayer Ministry Apostle Alese Champion achi na sabre yebejaha na yede amano na akwani asaso no bi oboaye ma Asem Mpe Nipa sabre ye fire tampa di efra na nwumre na dwumadi